Herinu Isvi Home, who gets that, yet his hippie, who get in a virtual class. Zero, gets a 4 anymore. Ura Academy Sun, Ura Academy Refuge Sun, Mu Mato Asan, Nico Celia. Udia Crea, Mu Udiela, Tenun to Ajadim he. Nigot here, Ugo, Kepethako Kehou, Vortili Pete, Genise, Niezelia. Chido, Ugo Kehou, Teriunu. Kehou Tibade, Putiri Yetade, Sla Ugo, Kehou Sede Vodado. Kehou Celiro, Sesudo. Geto de Permutia Cha. No Vimedo Kehou, assistant professor, Kohima Science College, Zozoma. Gergrazali, Gazave Kroto. Chiekeshü, Eli Gigrunino Lejeju, joint secretary, Ura Academy, Idiugo Kehou Chiekeshü. Je Putikabie, no Vimedo Kehou, assistant professor, Kohima Science College, Zozoma, Zidi, Bubu Getodi Persamu, Ugo Betela, the Benefiti, Teja Chasido. This of you, get Nisedi, Vorgele Pete, get Lucia, Ugo, Kehuchenu, Kagasukim Hidia. Cathola Subo, Perseverido, Sidi, O Gaze, Catachelido. Persegadu, Haside, Tute, Mefe die, Cuso, Senunu, Tenyegato, Sasie, Satesadi, Gire Semu die, Senyasadi Presedo. Hasise, Gitzelia, Mo Gesi Geleginu. So said this Pasigino, Hamakere, Mo Ukenikiniko, Sever, Kiko Tsulie, Makesigelemie, Kekomiki Kuko, Mo Makesimie, Go Mimilia, Getahi, Geta Rogate, Chatasidi, no te hurtudio. Mo geta ro ke krakenira gulia. Halig mo miela, hasie regretor, karugi, metsu hunu ugo diepumodaya. Grese, anyo, mefizi zije, su vigila, zu, buzi zugepar zigeze. Umenu mu Pasiri Ropvilla Simhegaza Sileje No Sunguliro Nsedzipu Bade Mu Nkemeru Jadalelho Isi Pasije Busa Anu Go Gazeri Kenu Residi Abu Nipugi Amazimelamu Kekre Gamasanipu Papet Tego Chugasa Patin Genogaba Bu Jehovah Hego Galagaliu Jesu Christa Hego Rago Hego Chatazidio Gazao Gamasarfu Zado Hari Tisoka Soga Jie Gazaviha Bihego to Sir Gasoro Bihego to Sir Here goes the wordy, Tetsa Hagino Hegobu, Gazedi, no, dear, Gavi, Gazivipo, Probi Hegogata, Deni dear, Hego dear Hauha, La, Nibo, Magakra, Susamurgaso, Sisamurgaso, Suguri Hego Gazedi, Gepuvodioya. No, Lady Hego to nobody, Hego Richose, Hego Grace. Hacham hala le prale prilia gaza
하자 말라고 실레야 가자 게 고리 가비에 해고 쩌제 이보 해고 마토 치우누 까바타미에 그룹 월디 디소자하누 하자 게 가자 보차 게 가자 고누 세리 해고 베타무 해고 제거 츠보도 너 잡에 쓰고리 쓰리 쓰고부 보뚜누누 하 개후불이 뿌까매쯤에 치비에 해고제가 사길래 하시게 꼬리 비우고 쓰시지 저시로 하토체누 하차게 그리가저 쓰리 해고 마토 치아하오 할라 하츠스게 도미코 너 잡이에 미부부가 저빼 떼주지 뒤에 뒤소자우누 해고 마토 치우부 kregelé 모수기누 해고부 깨매 빙우gelé 마토 치우고 저게둘라 무 자스다누 나자르 예수 그리스도 세리 태자 차스데웨 아멘 우고 디바토 에노 위멘도 베제 제티우누 게르크르자리보 그즈베 크로토하우 레자조 초주바 에리아노누 누게바 크로토보 우고 벨레게 스딤히 테페 예지비세버 우고 누바벤 메스디오 우고 게니츠페 크라스디오디 우고 도즈페버바 슬라 우고 베지에 우고 부지 셔리 부티셀리도
Keseu, Dr. Medangule Tika, Ura Academy Revenue President, Ura Academy Chata Kepethako Zero, Workeba Dr. Dikulie, Ura Academy Secretary General, Rumor Kesho, Kepethako, Ukrainioko Zero, Kepethako, Lesaki Kekriketsunu, Workeba Ko Zero, Zavipfemie, Mutewelioko, Disoviwe, Ura Academy pederüchü va hepengwa seunu, Tiasa Zakinye, Kehou Kethati Haunu, Kepethako la Chiekeshü Kehou orientation program, Haunu Kevor Pete, Kenise di nye kozele yawe. Nye tievor Kebako, nye matom hatse, Chiekeshü nye khechdi, Udio lari nye nune, Udio krie Kebala Ura Academy ki Januri, Kenise nye ko pesishe, Mu nye ko peziese, Kebarise nye ko petzola se yaho. Zero Ura Academy Tengi diela te heche pe krizo di poasenu por heche ke zede tengi die ke regua mu tse ke hege zen no ke petami siri ke premier siri utau me yese ke zela le pe kodi tie uko kie ke ngubie hakinu por hike cricket zenu ke tarro ke nusi mu phasi ke chasali ke viti haun ri khakesla Ura Academy tezie pe krisa se yawe Poti house di Ura Academy je hoyori pusmoro renumode Teriatoki seketio tengi die imodi angami isi takie angami ke prada angami literature committee mori angami die angami radio idi putuya mu chiri ke thuke runu ho hako bazo bahushiri nyolhuje ko census data nuri diewse angami idi setu ketala tengi die iketsu rile ke dulia motude deri tengi die ukra diu tengi die seye ker ke bago chakasan mori angami mori zelieng ikevoko puya keja diu suzo tije nyepu okretefdi seratefdi je in tenkuise angami literature committee pesiesa mosu Ura Academy idi setute mu tije nyepu okretefdi hetenya kinye no Sorkari Government of Nagaland ri krotohau saprakelie chilide Ura Academy sedekeliu nunuvor tije nyepu okretefdi hetata tefdi tije hepengunyu nilie mu tije nyekinye di keredietie tije hetenya pengunyu nilalie ukotie tije nyekinye di mefasenu Ura Academy tije hetata diu no palide tie Dr. Sorozeli Elizetu bu Ura Academy president ya Ukrainioko ukepethamiko ukhechzodi sie tengi dia tau tsepevi sesde sie sele pre university no sekelie tijenye po kretefdi hetata teta tijenye po kretefdi hetafgi sele bachelor degree no selie tijenye po kretefdi hetafa tinye sele university no MA chli ke vi palia mo tijenye kinye di penguje PhD ke tsovole ke vi chlide Diu sele India mie yezabo no age schedule no seketo larim har kotse Diu ginu tie tengi dia ke pronyo ko kroto Ura Academy revenue idi ke pronyo ke kra ke perkoli bate mu PhD reach ke लिए mie theta ki po palite nagamia se ye donu tie ke tso tengi dia bi undergraduate course no mu se university degree mu PhD chele ke vi ke bar bi zolyo Utengi diu chiki seye ke kriko kiri chike yepi seba ke dangulie deri te ye chike ziti haunu hasiu vepetash ke ba bahuri ke pethamye ko haunu ke lalye wate uko diu zmu telye modi tie zpu tie prokesu tie posive ke bako riezlie di rawi ke tari ke pri ba Zero Nagaland Heritage Studies idi uk sorkari ki chanu Chiekeshü ke pradapo tije nyikinye di Kepethako sellershe ke pradaho nagamie yetse jego kelhuzoko zeweko diejoko pette ke ribie chse mu hauginu ke premier bu udio risilie udio chike helie mu nagamie zeyeko kelhuzo mu zasiko u kelhu bogori sike chile ke vi ke mengula khashe ke pradaho seller la shikinu ke shahau yetse ke kriko rilari me viselie seye ke krikori udio la tehie chsakule de hakim hapole ke baus
uko diu tenyi dia liro ti chenye po krete thadi hete fe mesegi no ke kramye koi uthuo zovor per mu roman strip no uko diu ke thu ke runo shwa mu se mission lesaki kono petha tu de uko se ye ke kri petem hodze turu jiwe ke prada soko vawadi ler mie ke dipo prabashi mu sarkare ke dipo pula bate shi ke tsu no se de la je poti hai ke tsu ponu uko ke petha ba mo ke tsu ke premier ba mo ke ta ha ke me kola tenyi die ke per hau khadu ke nyono petha ke mo ba ke ta rich ba de Siri ke kramye missionary me lavor uko Ethiopia uko pethala shil hoda mejie mu sala thie poti haunu tenyi die jego ren badi nun pe krila parkelie ke mengula ke huchie hau ri pe bazte ha Siri radi movie ke he ke je bahuri die zoko die ke se zoko ke khola ke z hakim he ko thie ha se di hasi chekel khela ke lie tiwe te here tsukezla ke primary kramimia zo mu ke patha kha krizo smori u diu ke si ba pigezla tache haki zowe u rachdi tenyi diu selevi ba rana ke kriraze u tho u diu semoliro tenyi diu selere keta chbade hora liro u diuri simo ketala ke kradiu so NHS English Marine Alternative English sebazo musu u dieva wadi ke kradia seba getala vira kragezeri nguzobamo sizomana National Education Policy 2020 hauri lerja ukradio no hichumye bo hasi chao fulia morokesio ukradio no petashelie siro 3 language formula hause petzono chata khashbate NEP 2020 no die bahuri Sanskrit ha pupe krizosa uko tie hako je rike pugetola ke pathamie vorba siro kunyepo mother tongue ukra diu bamo ketanu medie bahuri Sanskrit hako se petuta morkesho tivorta to musu uko lari repi mechezo siro uke pronyo ko riu nunu mehodi mekrau kradiu ri se morkesho tivorto musu utenyi diu sunu lerta to Cheki ha nagami scroll se team hakakra ke volie voje deri diesu broken English idi kakrami die buke krashero mi ukrebaya gaja su nagami sliro broken Assamese mu su podiema bori metimo mu ponye pumeridza NEP 2020 ler college nu tichenye kinyedi me fa dieno sedeta geto mu hau tiche diedo idi aza parbade Zero choice based credit system lerketa kemhedi takipu science college jotsomanu BA tenyidia honors ba musu prakebagiri science subject geography reprelekevi tsisete chiri teba bazo gezeri uko kepethave pesita hakemhedi NHS tenyidia khadu ponunuvo thetha ke choba modern Indian language tenyidia idi khadu thefnunu kerkenye zero BA nuri modern Indian language elective mu honors zero master degree mu PhD idi hasi chau tsepieza nye ke patamye vor ke ba peteri tenyi dia se surpratsayo porbi legeta mon nye ke premier habievo po ke me vi chanu seliete nye jake vi tomya dazoto mu hau uko mesede seye ke kriko dieri ke mhe tuzo seye pete te hietsa samorosho bate NHS nu nagami die kertekta kipo se ke prada tsbade u diola tenun nagezunu tenyi dienuri die ke cricket selerdi cheke helye musu pie standard tenyi die mori common tenyi die idi kiriba mu haunu Ura Academy po crew de diu pe krulie moliro diu jeta ke to kemichie endangered language nu baketari UNESCO se pesisha Tie uko tayu matatang the power of athod ukradiu halek go idise chabo chatha makesimie pugeze po places teaching kinyili thanu pugeze lack of knowledge in mother tongue hinges development in social and intellectual chiripusa po kradiu sike mola pokel hu zonu mu pomha si chau cheke hege tionu pokereze keseya kenyu Jim Cummings
lack of first language skills often make learning other languages more difficult. Diekeriu su ukridiu sikemola diekekri siliekere nitaya isi. Heko eme chekebagi kepatau dikulie kunyewoler linguistic period hauzeta. Mu poe kekradienu heko petata. Mu heko ketsodi nyeko apu keba hago renna keba renna di lekeba kekradienu leba mo tengi dienu lebaga idi heko ketso. Ketso mu kala ketso hause putzile lo kekrila mona ukadumiri titu zogrobo baya. Sela poe hau ketso kese tie uko tsabogi tupie kebau zeke metuvode. Ukra die haidi poke konyi haleri ke khase keba mu suginu hasi ke chasali ke vipo poke me visit tudi tie India me zomona ki jo seye pete ukra dieu homie ozonyo dieu isi deri tuye potu liro ukra dieu madatang hause ke me yes se vozde Ura Academy ke prata tengi die Lari tenun mu ke premieri hasali morke shola zayera mi hagori kashiba Razakriya Sekose Award how class 12 no tengi dia ke pratano thuo ke krato highest mark in tengi dia subject so Razakriya Sekose Award Pietsia siro Dr. Nilu Zakire Award HSLC tengi dia ke pratano thuo ke krato ngu ke liu e ke vitsasa award BA tengi dia honors no ke vit thotse ke liu Nini Vingure Lungalang HSLC no music topper Hako leli di uke prenyo kori chesa serviwe Siro chiwe Kepethako lari siro HSLC music master degree gold medalist hakori kashite temyeko hasali dunye gezese gezai sije tie uke Kepethako ke vitokovor uko petasutuo tha ketso geze tiri kashituo uke Kepethako u ke hegeze ketso modaro pete silide mori puri silimode iketse uke rebaya atule getse ketso serom hasi salia derim hasi kradaro kemiche ho badaya nye izla ketso nemodaya tiwe ha ketso seserivi siro kenyo Nagaland Heritage Studies lari nun rechetipo ba haunu nye Kepethako bageda hago ledi kadunu puri usitu bageda la nun ko siko bade Salatie NHS la Kepethako ri zevormode. Sala uko poti haunu honye ho petadim hasile ge to merayawe. Nze dikepu diepo se ke kholas di potela chilina. Poepu ge ze yetro chidi vomira to ro medieri sile di voya. The river ke hira capital no thudi yetro chbari tengi dio si pe puzolemo. Idi pusa sala haunu tengi diepu ya ge jagori thachba ge da zasipo. Sirom yabu oral huke balki me cruchdi bagaz umedo deri dio no zawe me crufadi u dio pejawate su ukori thach thode tie ajri me Kepethako la shaki ke krigazno vorke ba Kepethako ba huri abunu sheri poti hau sela ke kelela mu poti hau se di hathochu hit chekes mu anun hori ke zala kelela hori hora vajwa Kekrwa mori putzoli mogetanyiri nyeko bum haleke mezili no nyeko kichaya tiete nye diadzera na lidi se nye vietche ke le bizomona se ke pronyoko siri mu se meki ke zadi sogo moroke sholedi o Kepethako kinu hasi salidi ki buhaunu no to pakelie che ke le metche prelieten ke vi uya nyeko beje Bezie. Anoha Kepethako Kehou gerene pati jaya kenye kasebo ko kasasemo so kekrimda ko tse pakapu getsunu vodato. Mo pece peri hakole bache tu pie kasasoro. O ose peti la vikudo. Sitla. Naga Heritage Studies. Hanoha tengi la a pokotru di achvar. Se ke krikori literature board koto petesa
how ha ukijanu ha kamenye mo puki daru kefi ngule kaza jiu kelhujo umele hako ha bapi mo uko kepusipure lesson has a phone pette kepratino no pravota la temeka gra bahuri krekasame would get keweko simotede Mahakoha Kepula Kasuki Ranaka Krano Kepethako Hey, Dinde Patala Shimote, Patala Sote, Chidi so Bridati, Udio Bridati Kekratino no Patakaba were Okotava. Jalasu Michilahe, Ura Academy, Kepethami, Ashide, so let us do. Betava mu arisi saledo. Si sazuzo. How ha ugo kelen basi bomosho. Tse lalerti se o yeti lesson hasita yeti maronu. The NAP 2020 shibadam ogo mediano no puro rago te. Hano ha lero kadu buononu pengu kazo uto grid genonu kapraja pette patagato hawo cheswada solar lady science mathematics hanya ha ugo gijunu ukeu hu lenu keto ukapenya vataja be wo kazo ni torba ka krame bro tieza uko krinyo ko zetin thudi na ka menye ko ze thuje ki just jibogi na ka menye pohi ke ke chugo jesi pedoro digesera research mo sho isi che uko kini ba mo mo ka Baso uko flesh mobade. Kadu yakri getokonu. Bolha kekri di betawaya. Temikan huzao zeti Geranu kokara tokato betaya. So nego betesi. How ha so career Hasher Gassau. City Nagami Dionu, Ye Kekri Getoko, the Ura Academy came here go boo, Kepethako Kehou, Superbe Okotsi, Okobu Ompasinu, Diono pederüchü, how ha Chiekeshü to be Okotsi board. There are Department of School Education Literature Board Petebu. But you put you know Petakato, Kepethako, train Serbia, the Sekinu Petado. So be Ugo, so what I Ugo be more. Kekrigo Petesazo. Mo Kekrigo Tejet Piba. Lukiaki. Oh, Akazoya. Dere, Ogo, how about Siri Mary, Merhimi, yesterday, Chizo, Mo Ogo, Che Gazes was a Mo Chiekethako, Monu, check a here's up a baladi. Mebu Ogom Hatoma, Hodi Menidi, the lake. Hayoha. Yeah, every time I go there, chases yeah. How no Kiapo no Benyoshi, Chiekeshü be modi Kiapo Hubashi, Mlia Tolecho Kiapo Bashi, Nyanoko, Gapenoko,
maha kizo grupo kadu kizo grupo njenu pashi so was early lady nhechedi hachazole mo oko ze tusoro nego tu Ura Academy sislevi siro Ura Academy nu Ura ze gesego to tu bie Ura ze nu kasiledi oko bete ulisi gaza predo hayo habie nego ze gaza je Kepethako medoro oko hanunu rahesa din here akemerosu mosu pe market almost da monye give you che oko tapra meeting din here iba mo tie Kepethako Chiekeshü jova pederüchü no Kepethako Chiekeshü how ha no oko kim he di NAP 2020 how ha man so di machake hesa morshuga mo chataki joko ba ga o no Kepethako Dr. Kotole Nagaland University nu bo kordi poti peseso high school college hanya ha ke kriba sala o porhi uzeti ke puvodo ha ko ha ke sajala ha ke kranu o ten no che ji do zo bo ke ni de ya sala这道很那个车主不给个点no不了为在个是个车不照顾个做个那个做过不过等一点no个车拉走掉车拉不着地个户不是米切的黑路蛮干的黑路是对了的我人家个不太来了你个技能no这Nagamino me, the IS party, Ugo Mochakabat, me so do. You put it. Medungulia Tikano Kepethako Move about Uke Creu Kazemico. Tie NP 2020 Zepu, Nugozeka Zalidaje, Deri Tinidiano no Puro. Putulie Motale Viso, Solano no a Kecradiano no Pusudo, Deri. Putzi as a share ugo ke puzitiki tenidiano no ke pula lerivi. Slan you got your art Selekeviche Pur Chris Modi release adi pusidi you go bushit to leke your sus leba. At your pusuket your point se pusudo, you buro lesuki buro mother tongue multilingualism mupuro higher education institution ze pusudo English nu puda do ho nyogo tiom leke mezalilo pukire ni se ke krilamuna u Kepethame gori nyogo Kepethame krobo NP 2020 how translate so that nu se she deri pugulari pure pukire ni se shizu krobo ari pugo kinu she ari do zezo deri tsele modazla no ke kradi nu pulasa no okay NP 2020 the first policy of the 21st century aims to address the many growing development imperatives of the country. This policy is based on access, equity, equality, affordability and accountability. The policy has been framed with much thought, discussion and deliberation, and the opinion of experts and intellectuals from all corners of the country. The world today is undergoing rapid changes in knowledge landscape. With various dramatic scientific and technological advances, there are more demands for skilled workforce and fewer demands for unskilled laborers. Now, most of the unskilled laborers are done by machine today. With climate change, increased population and social issues, infectious diseases,
depletion of natural resources. There are so much of challenges ahead of us, and there is a need for skilled laborers, particularly in biology, physics, agriculture, climate science, and social science. All of these have heightened the need for multidisciplinary learning. The strength and development of a country is determined by the power of knowledge. Therefore, the right kind of education system is required to develop and produce human resources to shape the future that lays ahead. The policy emphasizes that with the quick changing employment landscape and global ecosystem, it has become increasingly critical that children not only learn, but more importantly, learn how to learn. Education must move towards less content and more towards learning how to think critically and solve problems, how to be creative and multidisciplinary, how to be innovative, adapt and absorb new materials in the novel and changing fields. Pedagogy must adapt, must evolve to make education more experiential, holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centered, discussion-based, flexible, and enjoyable. The curriculum must be variety, not just having art, science, and humanities, but we should have art and crafts, we should have languages, we should have sports, we should have music, we should have culture, we should have values. So a variety of discipline needs to be introduced. The aim is for India to have education system by 2040 with equitable access to the highest quality education to all learners of any background. If you come from any background also, any socio-economic background also, everybody should have access to highest level of education. The policy also envisions an education system rooted in the Indian ethos. The purpose of the policy is to instill among learners a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought, but in spirit, in intellect, and in deeds also. Apart from that, developing knowledge, skills, dispositions, and being committed and responsible individuals. Today, I will be discussing on the structure of the school education. School education, I'll talk about multilingualism also on school education. The policy, NEP 2020 policy has envisaged that the existing 10+2, the 10+2 existing school education will be modified with the new pedagogical and curricular restructuring. Restructuring of, I'll just give it to you here, 5 + 3 + 3 + 4. So it will be restructured from 10+2, from 10+2 to 5+3 + 3 + 4 of school education. Now, the first five years is known as the foundation year. And this foundation year will be broken up into two areas again. That is, the first 3 years will be of education in Angangwadi or preschools. And the second 2 years will be class 1 and class 2. Now, this 5 years of school education is also known as early childhood education, early childhood care and education, ECCE. You all must have heard about it. ECCE, early childhood care and education. It's referred to that at this foundation stage. It's known as the foundation stage. 5 years of foundation stage. Now, for the foundation stage, those who are going to work and those who are going to teach at the foundation stage, you have to be trained specifically in curricular and pedagogy of ECCE. And the teaching and learning will be based on playway,
and activity. Playway and activity. These are all terms all the teachers must have already know. All the teachers, especially teachers teaching the lower classes, will be aware about the method of teaching. Playway teaching method and activity-based teaching method. So these methods will be used along with developing cognitive, effective, psychomotor abilities and introducing them to early literacy and numeracy. The curriculum for ECCE will be developed by NCERT. The next stage is the +3 stage. This +3 stage comprises of from class 3 to class 5. And at this stage, it will also be built upon play, discovery, and activities of the pedagogy and curricular of the foundation. It will be based on the foundation, but here, light textbooks, very light textbooks, textbook, more light, how do I call it light, sir? Textbook introduced. So light textbooks will be introduced at the preparatory stage. It's known as the preparatory stage, that is from class 3 to class 5, known as the preparatory stage. Light textbooks will be introduced. Along with that, at this stage, it will be a little bit formal than the foundation stage, but there will be a lot of interaction in the classroom, classroom teaching and learning. A lot of interaction must be there. A lot of interaction in the sense, class Kepethako Kehou shidi student gobu chemistry bada shida modino students kori participate samorosho class nu. There should be interaction between the teacher and the students. Now at the middle stage, here middle stage, you will introduce, here it will be subject oriented. Middle stage also 3 years from class 6 to class 8, it is subject oriented. Now subject oriented with the introduction of subject teachers. Ugo subject teacher, Shibazori, humia commerce, predivo maths petha, humia social science, prozorivo English petha, we will not have that type of teachers in our schools anymore. We will have specialized teachers. Teachers specialized in English, teachers specialized in social science, teachers specialized in mathematics, and so on. So here specialized subjects will be introduced, and even specialized teachers. Along with that, it will be carried over from the preparatory stage, but more abstract concepts will be introduced, and experiential learning means experiments. Experiential learning within each subject, exploration of relations among different subjects has been emphasized by the NEP 2020. Along with that, they will introduce specialized subjects and subject teachers. So that is for the middle stage. Now at the secondary stage, the secondary stage will comprise of 4 years of multidisciplinary building. Multidisciplinary study. Building, it will be built on the subject-oriented pedagogy and curricular style of the middle stage up to class 10. So middle stage nu dio subject seashi su extensa class 10 nu katsovodo subjects ko. But with greater depth, with greater critical thinking, greater attention to life aspirations, but with flexibility and choices of subject. Here you can choose subjects. One of the interesting features of NEP 2020 is empowering, especially the class 11 and class 12, empowering students through flexibility and choice of subjects. As I just came in, Kepethako deput hadi nu puro science college nu teni diemu science zeba shizukrobo pubasla hanuri shikim hezodo. Non to teni die zeba. Deri, you can take up science subjects, you can take up art subject also together. So just because you're taking art subject doesn't mean that you cannot take science subjects. You can take mixture of subjects in 11 and 12, depending on what you feel interested in. And this is helping individuals, especially class 11 and 12,
to design their own part of study and life plans. You can design your own life plans at the class 11 and class 12. Now, holistic development and wide choice of subjects and courses year by year will be the new distinguishing features of secondary school education. And there will be no hard separation among curricular, co-curricular or extracurricular, among arts, humanities and sciences, or between vocation and academic streams. That means, say for example, I'm going to take sports as a subject. That is a subject. You cannot say that is a optional, or you cannot say that is a subsidiary subject. That is your main subject. You're going to take physical education, it's going to be your main subject. You want to take physical education, I want to take biology, and I want to take sociology. So you can take mixtures of subjects also, even in your class 11 and 12. So I hope you understood what I shilling here. So you got your subject huburi pelevi. Salano lesaki gono, you have to introduce varieties of disciplines in class 11 and class 12. All right, so that is for class 11 and 12. That's why I'm saying there is no separation. Say, for example, in your results, when you get your results for co-curricular activities, you get A, B, and C, right? But here you will not get A, B, and C. There will be no hard separation. It will be taken equally. This is equally important with the other subjects also. So that's why you can take whichever subject you are interested in. And also, you can take vocational courses. At the class 11 and 12, we can take vocational courses with other subjects also, with other disciplines also. So these are some of the interesting features in class 11 and class 12. Next, I'd like to also highlight on the multilingualism. Now, at the school level, children will be exposed to different language early on, with particular emphasis on mother tongue, starting from the foundation stage. A little bit was mentioned by the lady who had been introducing the program this morning. So the medium of instruction will be your mother tongue, and for us it's Tenidie. So this will be used at the foundation stage, and foundation stage that is your preschool to your class 1 and class 2, and extending up to class 5, and even going forward to class 8. So that means, as much as possible, use your mother tongue for instruction. Use your mother tongue for instruction of your teaching and learning. Now, apart from that, the home and local language shall continue to be taught as a language wherever possible. And this will be followed by both government as well as private schools. It's not only in government schools. Even private schools should follow this if they come under the state government. So very high quality textbooks of science and other subjects will be available in the home or mother tongue, home language or mother tongue. And I'm sure the Tenidie community is working on this also. So high quality science textbooks will also be available, and the state as well as central government will see that it is translated into your mother tongue. And apart from that, in case where home language and mother tongue textbook materials are not available, or you have not been able to come up with a textbook of science in your mother tongue, still the medium of instruction and the interaction in the classroom will continue to be your mother tongue or your regional language. Even if you don't have textbook materials of your mother tongue, you will still be interacting with the students through your mother tongue, especially in the school education. And apart from that, teachers will be encouraged to use bilingual approach. When I say bilingual approach, I'm talking about
using 2 languages. When I'm teaching, I'm using my medium of instruction, that is English, as well as I'm using Tenidie. Kinya selevim sa. No, nechu ko petazati ki nto angam Tenidie riselevi, sashe English riselevi, kinya selevi. Hanya sedino pie students ko petalevi. That's why you are allowed to use bilingual approach and also bilingual materials. You can also use both Tenidie textbook and English textbooks, and you can teach the students using both bilingual approach and bilingual teaching and learning materials. So this has been suggested by the NEP 2020. Now there will be major effort from both central and the state government to invest large numbers of language teachers in the regional language around the countries. So the state and the central government is going to invest a lot to bring up teachers who are teaching the mother tongue, teachers who are teaching regional languages and so on. So you have a lot of options also here to improve yourself as teachers. The 3-language formula, which has been mentioned by our lady in the morning, the 3-language formula will continue to be implemented in schools. However, there will be great flexibility. There will be flexibility in 3-language formula, and no language will be imposed on any state. If your region, if your state, if your community don't want to take any some languages, regional Indian languages, you need not introduce it. But the 3-language learned by the children will be of the choice of the state, choice of the region, and choice of the students themselves. As long as 2 of these 3 languages, 2 are Indian in origin, native to India. 2 are native to India. That means no English zeba. So English is 1. So shela Tenidie zeba, Tenidie 2, Hindi zeba 3 though. So 3-language formula can be applied here. So if you don't want to take Sanskrit, you need not take Sanskrit. If you don't want to take another Urdu, you need not take Urdu. So these are subjects that have been introduced into many of our schools. So what I'm trying to say here is you can choose 3-language, at least at the school level. The 3-language formula is going to be followed at a school level. So this is what is about mother tongue and multilingualism. Now, moving on to the holistic and multidisciplinary higher education. Now, NEP 2020 on higher education has emphasized that it needs to produce quality universities and colleges. Now, to produce quality universities and colleges, the purpose of higher education is not just producing degrees for individuals. It's not just producing educated individuals for an employment. It is much more than that. Young educated individuals have to be socially engaged, know one's cultures and values, be productive, innovative, and progressive, and work towards the development of the society as well as the nation. NEP 2020 suggested a high-quality education with access, equity, and inclusion. It also suggested that the higher education system should consist of large multidisciplinary universities and colleges, with at least 1 in every district. Now I'm coming back to the language. 1 in every district offering medium of instruction of programs in local Indian languages. We're talking about Tenidie here. When you say local Indian languages, we're talking about our local languages. So it can be Tenidie also. At least 1 institution up to higher education offering local Indian languages. And we can proudly say, as Tenimies, we can proudly say that we have reached up to the higher education. Tenimia we have up to the PhD level, to the highest level. So we need to still improve. You can even come up with universities that are solely to do with only Tenidie. Not
so you can start, we can start producing, translating and producing textbooks also for students to be able to study and reach to the highest level. So that's why we can proudly say that we have reached up to the highest level of, and this is what the NAP 2020 wants, that each district should have a medium of instruction up to the highest level. Now, the NAP 2020 has also suggested for NRF. This is the National Research Foundation. Many of the Tenime students who want to, students as well as research scholars who want to publish their papers are finding it difficult to publish in UGC care listed peer-reviewed research journals. So this is one thing that we can start. Even Ura Academy can start with a this is a National Research Foundation. National Research Foundation, that is NRF. So this, we can start an NRF in the institution, and this NRF will fund peer-reviewed research within the institution, or within colleges, or within universities also. So it is also, this has also been suggested by the NAP 2020 to start with the research foundations. Now, the main thrust and recommendations written in the policy regarding higher education is to end the fragmentation of higher education institutions by transforming it into multidisciplinary institutions. That means that colleges ko bazo arts college, science college, commerce college, shimoda shidinu tsilikevi chehago single discipline offer tazugo sugobunu colleges ko bu shimoda dinu colleges ko bu varieties of subjects sedekedula. That's why it's known as multidisciplinary universities. We have to start with multidisciplinary universities and colleges, and these institutions have to offer varieties of disciplines and subjects in science, arts, vocation, skill-based, art and craft, dance, music, etc. You can come up with varieties of disciplines, and including linking different courses. You can have linking of different courses and offering choices of subjects. I can take up dance, and I can take up sociology also. I can take up, so what I'm trying to say is you can mix and match your own preferences of disciplines also. Now, a university here will mean multidisciplinary institution of high learning that offers undergraduate and graduate programs with high quality teaching, research, and community engagement. The policy also envisions that by 2040, all higher education institutions should become multidisciplinary institutions. We will not have arts college alone. We will have maybe arts college, rather you will have colleges offering different disciplines. We will not have colleges offering only one discipline only. So very slowly, all these colleges will phase out. Now, apart from that, at least one multidisciplinary higher education institution should be established in each district by 2030. By 2030, each district should be having one multidisciplinary higher education. Now, single stream higher education institutions, like say for example, I said arts college or science college or commerce college, all these will phase out. These colleges will not run anymore. So also, colleges which are affiliated to the university will phase out within a period of 15 years through a system known as graded autonomy. So all the affiliated colleges will also become independent universities and colleges. So if you have a college, if you have an institution, if your community has a college or institution, it has to become a full-fledged college or university that is multidisciplinary. It cannot be single
single phase, it cannot be single stream higher education institutions anymore. So these are some of the recommendations given by NEP 2020. The NEP 2020 also emphasized on high quality, holistic and multidisciplinary education. I know I'm going a little low. I'll finish fast. It emphasizes on high quality, holistic and multidisciplinary education. And it suggests that students who are taking up science, technology and engineering should learn more of humanities. And students who are taking up humanities should learn more of science and incorporate it with subjects and soft skills. So here we're talking about multidisciplinary. We're talking about mix and matching your subjects. The flexible curriculum structure will enable creative combination. It will enable creative combination of disciplines for study and will offer multiple entry and exit. I'll come to that later on. Will offer multiple entry and exit point, removing the prevailing rigid boundaries. Say for example, in a BA today, if you don't complete your BA, you have to start all over again. If you have 3 years or 4 years gap, they might not take you back. Say for example, if you finish, no, I'm hiding no first year, second year, tira, teaching and say let's promote latioda. She doesn't she lavo pralakedio. Kimidi pralada, no first year, no sedela domo, kazu no sedela da. Hakim hezo kopete, doubts kopete, tsike kriwada chova, policy unu. So I'll explain that to you. That is, I said multi-entry and exit point, removing the prevailing rigid boundaries, the boundaries that we had. So further, the policy pointed out that the flexibility of curriculum structure, cross-disciplinary and interdisciplinary thinking, would provide opportunities for multidisciplinary work, including in academia, government, and industry. Now, the higher education institution, the length and the structure has also been modified. The length and the structure of higher education is also modified to 3 to 4 years. 3 to 4 years. The undergraduate course will be either 3 or 4 years. 3 or 4 years duration with multiple exit options. Now I'll explain it to you. I'll explain it in Tenidia. Multiple exit, since some of you wanted me to explain it in Tenidia, let me explain it in Tenidia. And it's good to see our Dr. Rosel here also. All right, anyway, so the multi-exit option here means, say for example, you have completed 1 year of undergraduate course. No, MID teachable undergraduate course. Tida, she does a certificate mulira. Teachable. MID teaching yet tidaro diploma course. MID no teacher say, Celero, you'll get a degree, bachelor's degree muliro. MID no teacher said, teacher for research work. You'll get a bachelor's degree with research. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. Your degree. Sala nom haidi teacher po tsiadaro so no kadamo. Shidi kada zori kadamo. Deri no sutsadi nula la leri tsla sanro lerla levi. Complete tsla levi. No kya no kadeshi sunu sedela levi. So, Sulanunu, we have one important, under the policy recommendation, the Academic Bank of Credit, ABC, Academic Bank of Credit, Shizugo Baho. So, how bank kim Hezubara,
She did not get they were credits, get they were and this academic bank of credit will be established with shall be established, which would digitalize your scores. They will digitally store your scores, and the academic credit earned from various recognized higher education institutions. So your credit will be stored, as well as your credit will be stored, and it has to be from a recognized higher education institutions. And from this, the higher education institutions will give you your degree, your award from the credits that you have earned. So you don't lose, even if you have only 1 year of graduation discipline. So this is one very interesting and very encouraging for a lot of people also, because sometimes you want to finish 1 year of your graduation and go for some other work, and you can come back, you can collect your credits and get your degree. Now, along with that, since we have 4 years of degree course with 1 year of rigorous research work, even the postgraduate design, the postgraduate program design will change. At the postgraduate, they will offer one year. 1 year. And this 1 year will be for those, 1 year of postgraduate will be for those who have completed 3 years of degree with 1 year of research work. I hope you got it. Postgraduate, MA Tsadaro, no MA Tsanaro, MA Ripo design creado, Kikri Crisis Televide, Nom Haidino, teacher set degree course with 1 year research Zanaro, no MA Nuro teacher what Suzodo. Sushila Nom Haidino, 3 years degree course Ze, Shuro MA teacher Kiniedo. And another interesting feature is, if you have done 3 years degree course with 1 year research, you can go straight away for PhD. And those who have completed master's course can also go for PhD. I hope you understood. Anyway, we can discuss that later on. This new structure of higher education has been introduced in the Nagaland University, and it has been approved, and it's going to be implemented in this academic year, this new academic year. And I'm sure you'll, as teachers also, you will be able to learn more about this structure. All the affiliated colleges of Nagaland University will be following this new structure of NEP 2020 of higher education institutions. And with that, I'll come to the end of my talk, and I leave the rest of the time for discussion. Now we can discuss from Tenidia also, no problem. I hope I didn't take very long. Oh yes, before I forget, one more, which I had just forgotten. The higher education institution has high-stake examinations, isn't it? This will be do away with. They will do away with this. And they will have, like the schools, I know you know what is CCE, Continuous Comprehensive Evaluation. The continuous comprehensive evaluation will also be implemented in the higher education institutions. And they will do away with the high-stake examinations. So any doubt, any questions, or anything you want to add, go ahead. Hello. Teritonu Ketazibie Kepenafutsia Kepenafe Poti Bavado Kemasa Kabisedi Ngotsadi Poti Posipo Body Ngobu Station Go Kukrediki who killed Shirtip Tionu Kezedi
Teni dia zo sego ke pula le ke vi puti hola ke tezi ke penafut saya asike moto a amasimale ke zo zo shiri abu puti ke vi angule di abu akele krobo besedi ngo ke zale ke viti hola teritonu ke tezi ke penafut saya we siro a moza sege safashiri asis sir sege do uzo shiri a zrimi a kepethami pedes la a tefudi hakinu pukre pu hiwa zo shiri unie akimila se ke la a tefudi unie peledi patiao selidoje mu makinu sigezo basa zo shiri kepethani zo shiri mori ngo pete zo shiri ke zedi ke no discussion ke tisugonu ke zedi ke chapu ke zedi ke krohidi ngo ke ze ke pula sje ke za teritonu sedi ni go kitsa ya atie sedi ngo ke zali ke to cha yuli ro teni die kutuzo dijo de ku dirozu mu di ma mu ke zo matu hato ke hu bo shiri poto po riku po jopo nini predi matsia hato kimhidi Hato kimhidi die ke hu boshiri puto pojo poni pre baya te josu mezidi pu mutu ke mosie diu pochaza pojo su wase dijo waya teni die muteni mie teni die liro teni mie se ke fasilia ke za diu siro teni mie sumiga liro teniu no se no yigo wase teni mie waya Chirote niu no se no yigo liro sumiga liro angami sagasang ringma puchuri zileng mau memai pumai tanggal mu inpui nza ngo dike pugo shiri pugo segi miri tie nagami kizunu nagami seyunu tenimi no ye penguba shiro padi ngo zano manipur nu penguba gezo susu pusa Tiengo ke zedi ke zavu ke to goliro dijo ki kru kenyu diku mudirzu dima hago ke zedi ngo popodi ke ze ke zaken je dipo sito liro po diku go ti kutu joko pede situlie perimarso kutu joko situ ke lesie no dima ke krizo prevoya Takie dia bahuri ke kradie English kimedi presidia sedesiria shia ngo susasi preba kadu ab po kenie nunu lesukugo mu fe praogo pramu budoza sedesiria kadu rekrizamu kutuzogo pie petasede didu si mimi kolia take hau pemudi teni die ushiri mi poedo zoto Liro di kugo mu fe pravogo situ ke liu ginu sede morso bizo lesuku teni dienu lesuku mu fe prago teni dienu lesuku me fe pengu baya musugo ke zabie setlia po kucha vowels suruba kucha mevi semi vowels Kini baya sesiek kunye consonants kiretini hago ke sabi me fe pingu baya teni die kugo mu ke pu fe prago ngo ke zedi mosun ba terinu ke zedi babo slide ke kinu kigeda mazango pete ke zedi Teni dieku fe prago ki midi ki yashi suvabo kezedi preparation dingo kezedi slides ke krinu kezedi ke chapusa ke kezo so merba ngo petezo shiri lesekinu English alphabet ki midi prayashi su podoso si preba class A nursery niveau kezati ki
word go dilu go priyamo dari pugasaki miri February go mupoku go kimitushi sugo prepare musiki miri ingo zoshiri sugo kezadi baba president me alphabet a b c d morisa po February liro kitsak ke krigezaki zadi hoyo ke krizada ya dari povu susa po tubaza sisa po ke koki ketsagedala su ke kres sigezari Bamun here gets us appelia, Musiki Miringo, Kizadi, Vabo, Petigazadi, alphabet, Abbot to the Pradame. Nde, Petigazadi, 1, 2, go. A, B, T, D, E, F, G, H, I, Z, G, L, M, N, O, B, R, S, D, U, V, V, W, Y, Z. Okay. So, Kimiringo, Kekoki Kiliro, Yoki Krizavazo, Dari, Boku, Potuas, Sunungo Petaya. Siro, Sepezig, but Tikis, Nigo question gets to live on there. Cannot your Kramalada Yazala, Nigo ke Budali or Morapu, Tulimdali or Asivali or Apusada Mori, Ngo Kepetami, Kribas, Lasagoburingo, Kize. Ke Croisas who nego Kirit Hasaya. Siro Napugasaki Miri Ngo Baushiri NHS Keperdago Mohogasatigi syllabus nu Bamadaya the equation la Pargasatigi Ticha Kuchao Q Shio Kasale Marie Riesale Sigaza Marie Kuniu Q Sir Shiopo Tasale, she gets a question of Paraya Gajasusa, Nigo Susa Akisi Pevikova, Sla, Kucha Liro vowels, Musugo Kigoga Liro Anukabibande. A, E, O, U, Verne, Hagapi City, Kucha, Sia, Sasia Kucha Mevi, Kichubashi gets a Liro, Kinibaya, Wa, Mu Ye, Sasia Kunye consonants. Kira tenibaya muago pisedi tenidie kutu go susutsia. Segimidi provokazotigi ke koke kyu napuke segimidi ke krizabali videringo alphabet hagoha pisedi takie apo siba liro A P U O S I B A sidingo petavara chedo liro. During alphabet nu pregasak uliro a p u o po si s I si b a ba a po si ba merisa po a si ba liro p u o a s I b a po a si ba semidi Kepethako nu zoshiri ngo hedi petaso liro ngo kepernogo Mungo tozo shiri siro muke pranago shiri siro yagaja susa bao shiri pitsumi ke kra how pupu gaja susa ya kitse do Kepethako gaja teni die subject go sidi ke kra dibe sidi pethabara za hola pokere ke kra siro badale gaja pitsumi ke kra su pupu gaja ya slango bao shiri teni die Pethaya gaja migo bao shiri go class no Pethako gaja tigi hawa taki hawa sabi sidi Ngo nonogo petasiliro ugo siro do niagaza susapelea salango petagaza do hauzo shi pokugo pregaza mu petagaza pu opo sidamadi pe u opo sidi petaliliro kepetado mu kepranogo siro do niagaza susapelea February go no mosaliro February digo po February ketsake krania diego liro February se Dear Pingu Muho Sekizirinia, Febra Digo Liro, Po Febra Digasa, Ginu, Dilupo Zoshiri, Pochaki Krigaza, Belhulia, Deni Dear Febra Kikriza, Pengubaya, Susango, Sogoliro, Febra Pengu Sogoliro, Kerano, Mezzo, Kerkrito, Sidi, Ngo Sebaya. Siro
Pokunu lergeza tigi ingo ke buzageza sigeza krobo niya musiki miri bausuri ditche ke tau churhozelia tugesa pol hapengunu mosoliro ingo fepra kugo pokinia se die pengu ke toba sala deri kyu buki no tsa mu kyu buki ri tsa sigeza su ingo ke bubaya ke tami ke krazo shiri kodi lo ton su besedi po tsa mo high ton su besedi po Pokupo Sudaga gets us to go ke Bubaya, the Rick of Tau took a son of Chiekeshü Bas and Mosoliro. So, see him really took its Dizo Mukit Kezojo or Matus and Mosoliro, Sun Shiri Chivik Bas and Mulia. So, Kimidi, Bowsring go take Commandi Sebalik. How put to how Kekresu mothering go Kezepo Sebalio, Bowshiri Kepethako Kehou, question sets against a tigi. So ke pranago ke budaya mu ke batagori kyu no kupo mu kyu kuke telashi simudaya sala ngo ke zedi si robali ki vi mu ngo krnago chibe ke basu liro kerno to lo how be sedi kupo sa kerno be sedi kuki netsa metso be kuse kerkriu kudie mu kerkrito be kupingusa sedi mezio video sedi suso chibe basla ngo petezo shiri ke zedi uke buamudi bashuri ton number how Kepethako susa ngo mike krango ke bugeza muke pranago shiri uke bugeza susa nida yasla pon number so liro kup kerno tobu kupo silije geza susa sedi ke zasia take se to snatch mori kerno liro se liro se to use so ke meeting go pokugo kyu ke re mu kyu ke no shi so ga si ke met liro ba shi go dio se petake zo tigi ro ko ke do so pele yam temie Thai mie Mandarin Chinese tenidie hako fepra diepre hanie bashuri Thai Mandarin Chinese mutenidie susa fepra pengu ba priya Thai Mandarin Chinese mutenidie hako fepra pengu ba pre there is go ke se jo ke kri tenidie fepra liro po rebipie fepra po tsege zo mezia ke kradinu su se register muri level ton ia Thai Mandarin Chinese liro po kinie ke sabie fepra po tsege jo mezia ke kradi nu su se kontor ton oya tsege meeting go diunu liro ba se muri se dari Thai Mandarin Chinese ko liro po por bimodi kinie besedi takebo se sigezo bozoshi se sege midi kukini po kukini besedi kegeza po feprao kini besedi kubo kegeza susatsia sogo besedi kontorton ya deringo liro register mori level ton how city ngo diku nu segezo tsia chayeso dijo kikru Temi kikrunu mato free kikri geta niya geta midi jizo no shiri po mato kikri geta baya mato suko peteke sabie dizo kikru idikelia de chaponu dizo kikri za ho chike sabie de chapo tsilia de chaponu dizo kikru petebu bamar so bi itza diza teni die shiri dizo kikru ko keza kikri bie tata tsilia Dijo kikrigo liro pomato rinanu ko kikribe baya ba shri keptao dikoli lesa teni die kutuzo pola tetanu mohosaliro how chekemetsbi ba musiki medi dijo kikru how liro kirabo ne vodaga liro po keptao pusagaza kikru bo ketsa ngo ba shri kikru bo rinanu kemetsdi se parsa shiro kikru nu pomato temi kikru mi pono mi zono mi nono suki medi uma thori ke prabaya sake miri de kikru no uma thoke kriya ge zake miri de zonu zo shiri po ma thoke kriya ge za su pemedi ba shiri po ma thoko
Rinunu Tezago Tobigeba Susan Ngulia. Kepethako Teza Tobigeba Sugoliro, Diza, Kekradinu noun, Dito verb, Zasu pronoun, Dito adjective, Diba adverb, Dipe postposition, Mari preposition, Dike conjunction, Ungo Fepra exclamation. Sukimidi Tezago Toki Kribiba, Musukimidi, Bashuri Ngo Lesson Dagonu, NHS lesson, Mosoliro, Dichad, Muri Dilu how Dizo Kikruku Nibashia, Taki Kasale, Muri Kikruza Pusale, gets a Taki Krapa examples Konu, Ngo Kepethako Superba, Sla Dizo Kikrugo, Sikemet Sakiliginu, Bashuri, Ngo Diego, Ngo Diu Sikemet Salikivi, Susaba. Session Keno, Nuzoshiri, Mosoliro, Keriaza Gazakrobo, Muke, Kemhiaza Gazakrobo, Susa Chayesi Gazakrobo, Basala, there is Haguapetizoshiri Keze, Robonu, Keze, Kepuvazozala, so I cannot repetition there, Marisa Sigaza Honida Zoshiri, Haleke Mazili Nugaza Terinus, Nyoki Chatsaya. These are little Kigazabuga, Iliro, Diluki Huburi, Teza. Ponubadaro Soko said, Dizawaya, Dizaliro Manyamara, Hamanye Kuno Temiza, Kekriza, Petepuba, Take, Ki, Temie, Mima, Pek, Sidza, Vizo, Sakimidi, Hakimigo City, Diza, Idi, Ngokelia, Dito Liro Kikazabuga, Liro, Diluyuba, Dizapo, Hato, Tasia Gazao, said Dito, Uya. Ditoliro mi poe ke tipo tsusushi is a zeseko pusia take ba to pu tu si ngu pra vo hakemi go besedi dito di ngo dito di kelia sisi seliro zasu e kigezabuga iliro dilu ke huboshi ke huburi tezasu nu siya gezako bose zasu ya Zasu Holiro, Bahuri, Zaliko Sunu, Siya, Takie, Po, A, No, Hiko, Niko, Uko, Samye, Suko, Hakimiko Besidi, Zasu, di Seya. Ditso Liro, Diluki Hupuri, Dizo, Zaputsa, Kemetso, Seya Geza, Dilugo, Se, Ditso Ya, Ditso Liro, Dizai Kedipum Hishi, Moripo, Relikim Hishi, Pukemet. Sako Saya, Take, Vi, Sho, Za, Zivi, Zisho, Go, Hakimigo City, Ditsodi, Sayango. Deba Liro, Diluki Huburi, Dichonu, Pocho, Sigaba Siri, Pie Basaro, Pocho, Ziviko, Suko, Mesuko, Paliagaza, Diluko Puba. Diba di chakonu ditso muridito japu tsaya take se tu pi ba zo pre hu hakimigo besidi diba kelia dipe diluki Kepethako dichanu po samuro po chatsili mudaya gaja dilusugo sedi dipe dikelia Ditsa Simikopie, Diluke Meyiko, Sake Pelidi, Dichonu, Pochatsi Parlia Gezako Puba, Ditsa Suko, Dijo Kikriko, Peteriponu, Batala Suko, Se Dipe Eba, Tenidinu, Dipeliro, Diza, Moriza Su Sitza, Nu Sesia, Take, La, Nu, Gi, Ki, Ginu, Hakimigo Bisidi, Dipe Ia. Dike. Diluki Hubri, Dizakini, Muri Dichakini, Muri Sakezie, Sakemasiaro, Dilusuko, Se Dike Oya, Take, Di, Nu, Mum, Siri, Sala, Zu, Muri, Liro, Hakemigo Bisidi, Dike di Pulia, Ungo Fepra, Diluki Hubri, Ungo Zafe, Prapar, Kepethako, Se Ungo Fepra di Pulia, Take who waja akito che hakimigo bisidi ungo fepra di puya chiro
tu ke roots ke vo ki jelu ki hubri di jo ki kru ke kriro soko tu ke sa sido soko tu ke sa sido ke za ho klasike ngo di tu ke vo tigi ba zo shiri ke ma ke za mu ke mo uke busale ke za su ngo metsa su pupuya sala sugo sikho ke krile ke ta ki meri ke ma mu ki unu ke krida shi liro ba shiri di jo ki krigo sit tu gele gine nu de lugo sikho ke krila ke za po jo ke mi to liro hau makinu di jo ki kru ke nie ba da liro sanya tu ke sali hoda tu ke krisido dari di jo ke ki kru ke mi da liro sugo tu ke krida ya ba jo shiri vori ngo compound words ya diluki nie seke service di tulia gaja takibo lesu su dilubo ki su ke suri diluki kribo da dari senike sasaliro leski silada yangonda mori seke mi gaja dilu su goliro compound word goliro ke sarada dari sike mogoliro di joki krunu ke kribaliro su go poti betenu tuge sasida selango tejo suhas recrasaliro ngo ketso ke mili vigeza ke tu ke runu how ke sajda how ke sajmoza suha siro kole ke visus baya kutuzo teni de tu ke matso mu potu sale ke vie kutuzo ko simeno ke leo ke nuzo ke bata sorozele tu ke sa lasda Dikumundirozunu rekramur ke sotoho ke chalidi heshisaje dikumundirozu reprint 2020 nunu sepadi ngo bawashri dikumundirozu hago ngo ke pudoje dieti moritans hauliro kigezebo siliro dieti pete Pomodzati ke ba de tosa tu ke sa sido si dance and aspect mo affixes did not tego petezo shiri affixes ko mo dance and aspect ko petezo shiri vodi pomodzati ke ba de lu verbu mori de lu ba shiri diza so ko haze ke kedi tu si ya ga ngo kutu zonu la liro so ko krasake Ditis goliro wate ta te ze muri je to kaza kwa krobunu susa uki bugaza tuke sa zagaza ba shiro ha kwa peteliro dimi diti muri dinote muri dimi disepriya sala kwa petezo shiri pomoza zatike ba dilu noun verb levi dito mori dizaze ke kesidi tumorso teni dinu dito kepe dieba sogoliro ba to ta vo dilu hako dilu ke krigoze tuke salilo dito kepe hako kesijo kemiye chasenu mulia chapoliro dito sunu baya gaza dichahonu dito kepe por bidi dito su Silia take seno ziviba silie zeshoto filie mecheta po kimiko vo sekimiri vo ta to ba hago petezo shiri dito kepe sala tu vo ge zatigi to hauliro mizetu ke sazame sere sidi ngo suri lera ya dei vodi ditinu to suliro Forget the future market, Taliro diluse, Pomozati diluse ke sadi to the Deri poet did toke pebo, Nubaliro, Hagopetizo, she took a crisido, gets a classic. Did toke pe, Jackie Nuliro did toke pe, did tisu, Sugaza, Marie did toke pe, Sugaza, Hagopetizo, she go. Tu vogue a tigi, took a crisile more across a case. So, see, dimi, Mori verbal endings, Mori suffixes, Sia Musakimidi, Hago Petezo Shiri dimi, Napugasakimidi, dance and aspect, Hago Shiri, the music in his other pomato, Krizagazatsa. There is Sokopetezo Shiri,
they lose it to get sassido. Serial vori verbal endings, mari suffixes. Hagwa zo shiri dilu pomazati ke bao. De to mari de zauzedi to ke sassido takibo ki go idalo koliro boy plural marker. Mari ki nie temiko teminie. Sakimiri plural marker sakozoshiri pomazati ke ba de zauzedi to ke sassimosho. Shiro lie che se we lo yi zmu take akivole no voli che mpeziwe no votie morisa po formulo ke sa ko pete po mazati ke ba de luzedi to ke sassimosho. Chadu repeat se how shiri pojo honia Ripiliro tezazaligo sitati zero repeat se sido dilu uke buketak ketoko nu se sido sizo ke mokonu liro selilo takebo kie tsuru yamo sunu segeze mese nubara repeat se modalio ke tsuru yamo sidaliro pocho ke krila pare morisa nke vito chaya su mesenu to mesenu repeat se mesenu simodalio nke vitu chaya moris segimiri se zege mogonu se zege zogonu simodalio ba shingo teni diliro po chau ke kriste voda ga ja sus nisla se zege zogonu uke buge zogonu moris zali konu sege za sus mesederi sige mogonu uke bulo zogonu liro se modal vigedo sus se dike zasya Sivie no che menopo, no simodalio, Sivie no che menopo, si dalio pachazade, Moritz simmer vigazza seconolio, poi vordi lade, Hiko pizzade, igazza seconolio, poi Mori Hiko sono uke bumode semori, Salas che mi gonolio semorvi. Worm e Sigazza, let's go worm e hanipo, Mazati, Diu Satu che salilo. Take pobu vilie votina teni die ke vito bosi die tomrosho idi pusle hakimi gonu mosliro pomozati de luke basgo azedi tuke salilo de hagabe sedi breaker mori vateku idi lesero bonu sigezeringulia sala vateku dalio ke pomozati ke bauzedi tuke kriwa ke za vatewa ke za surinenu Chilevi Suru Pie U Go To Mie Hagabisidi Dietanu Savogas a tigi Po Pie how ke Seshiri Pojo Kenibaya Saniliro how did to sit at the Baro Sukos Zetukesa Sido Pie how did to sit at the Baraliro Takibo two Pie Copy Hakemigoliro two chiri Morika Kesasu Shiri Dieto Predasla Posinu Piesedolio Sene Vodi de Luzadi took a sassido. There is Chakinino Pomozakeba Diu Dieto Moliro took a salil ho. Sagimiri Take Polas to be at the sir, Por Rakapi at the sir, Sagimiri Rakaliro de Tomade, Lesu Pie. Lesu Suzoshiri Dezanubada Sakimiri Sogoliro Dezanubadaliro Mori de Luke Crinibadalio took a crisido. How Kesijo Kemeye Kenebaya Umogizatogo Pugataki Sepumazza Sapreya Mutuke Sapredo Kekrilaman Samoliro Por Bidi Kelesho Pregatzala Utza Umi Umo Unye Udzie Uvadi Hakemigoliro Pomazza Posita de Bazadi took a sassido. Umogizatogo Modi Make Creep Zepudaro how took a cridado take Uki Urana Unono Utsapra Useye Ulatzalale Sakemigoliro took a cridado. Diluhako Pomazza Keba Dilusa took a sido take
po kinu for kopi po rajunu ke vi to lie po vi mi mi bazo po masi torzo sake media ko dinota ko pete zo shiri po mazu zati ke bazari tu ke sa sido ke zo diego mohosliro ngo tani dinu zo shiri ke zo question mark ke krabaya musake miri sako pete zo shiri tu fo ke zati ki po mazu ke bago zati tu ke salil ha dari sata ke bo me shi le ro hago pete zo shiri question mark sadi tu ke krisida do zatseku go tu ke tsaki dela ke nienu tu sido po zatseku go ki miri tu do shi iliro po jo ke nebaya musni iliro tu ke tsaki po dela ke ni sido ke so po chake ni iliro po donu repi khasa sido 이게 zatseku tu ke votigi hago klasike takibo sezapo care zapo so ke miri denominator pekrono baga za suha piesidi kirile sidi repikasa this sasinanu zakitsushi ke za sanye kenine tuke sasido se zakir se zapo morike zapo teta zapingu ke za ago sasi percentage nu mola soliro ngo lari percentage mosolio kre zase Kre zamefa kre sugu turile sidi sinu diala ke new bulero there is une donu repise sido ke so puso musuke miri person kre zabawa sinu no haifan sidi kre zakitushi zahidie zahipingu zakribo zamefa sanye tuke sadado ke ngo dikudirozu jonu mohosler subas lango tufo ke tiki sur klasake chaye penguliro dimvaliro umasimale dipunu morike ketukirunu ke bako pulivi dimvaliro pojo kenyebaya poliro oral kepu moritiye dimva kutu dimva kenyoliro kutu dimva written literature siri agobaya Dima bodegole menosoliro chayi ke meye toke niya keto poliro keto tsebie pomazetsya sasike noliro uto unudonu lego ginu tso tepadi zolia Dimarito pemudi porike kriketsa nunungulia take gizo rosie nudodze tedzegeza legeze tuye mori dimatete akemiri ngo dima bawshri tani die dimanusira ko ba bawshri dima ke krato boliro ngo gizogo krasegeza susatsia tiliro early di nudoze gori paraje rasi gori mori tedzegeza gori early di parzu zodri ngo dima ke krato liro gizo ke krato tsia Siro dima rike kriketsa go mahokir seketsa tiki prevo ketsa tiki pokere ke kraze ke sela ketsa sosiri niya musiki miri chele kere mori puli kere ngo dima tseke higedola mori dima nu mama hofo ketsa tiki pokere ke meye tokro boliro kutu dima teni dinu dima the purpose to get a tidonu sedeje to ye get siri tato salam hachake kranu pokere ke kraze ke sebaya musuko chaye toho chisaje sakimiri cha poliro oral tiye mumato practical nu udima bazo deri kutunu rito bode ke sala purpose to get a nu pokere ke kraze ke seba udinu kutu dima lisize theory la sada ke sa la medianu to yetsebi udinu se Mor sotaya ukilujon mumie kelujoko ke kriketla tuye ke tsunu dilu mori de chake kra pelugedo pokere ke kraze ke sedaya mus sakimiri bawshiri tenimie kelujo mori safodi america me kelujo lesliro teni dienu baya ke moke teni dienu ke bakke kra takebo iskimo mie
Ze mohosaliro ugo ice Morisa pekri sidalo ugo pekri zo shiri ke krabaya ga jasu Sicilia deringo kitso de mohosaliro pekri sa ke krabaya mo chato Morisa ke kradinu wash izo mohosaliro utsa krzo shiri wash your hand, wash your leg, wash your dish, clothes simiri baya deri ngo dinu mola sero utsa kra uje kra ufeni kra siamone utsa kra ujemeti feni meni simiri kelu jo pemodi diuzo shiri pelulia niya gaja dilu baya gaja ukelu jonu takebo computer ngo dinu bamade ke kilamana ngo culture nu ngo kelu jonu sugo sever mo gazala there is a takebo napuga saki miri spoon sizo shiri spoon suzo shiri ngo dike krabande ke che liki liver saki miri ke krabaya de English nutaliro spoon si prezonde saki miri ki lujo pemodi di lugo zo shiri diuzo shiri baya gaja ngo sosa akrasake chatinu kezom mato composition kezom mato hawe ke tu ke rupete bobie kezom hatu idi pulevi takibo peshidie mori recordie sogoliro advertisement mori notice pre-care invitation 2-year translation essay residie nuridipu mori sakimi gaza kekra baya hagwa lesoliro petezo shiri udinu bamo gazala 2 years besedi seya gaja ngo silia hatu rike kriza dilu hago peteshiri dike krinunu 2 years be udinu sagili di pre pocho kemhishiri kutu nu krizata ya gaja ngo ngulia kutunu krizata ya gajala bahuri lesikinu dilu hago segazaki kekradie source language mari source text satu ke sasaliro metriko keto mereya advertisement sidaliro sa ngochi lesada go mosaliro homie pechidie sidise homie liro keleshe sidise notice liro recordie sidik homise homie liro kepesigasa isidi 2 years ago gatiki po dilu mari 2 years ago gatiki uto ukele krizazadi translate segeza 2 years be ke basu sungulia sekimeri che ke bathamigo ngo donuzochiri syllabus nu hauba mode kide hau leadership geza mari hauba dari hanunu setsa mode sigeza dike kra ngo donriba deri pokrutoliro source text u kyushi su bumetsle ke dola gloss saliro source text usa potso original text usa tu sadaliro poto dikke hu bonu parzo shiri so uke budalila deringo ke bathamigo simoga soliro peche diliro advertise keleshiliro zoshiri advertiser sala advertisement sidaliro so peche die mari keleshe kaza sununu ngo ke bathamigo sigemetsliri takebo ke kradino zoshiri synonyms dilu bozoshiri pochaki krikri keza kekra palia sakimiri ngo zoshiri how leliri ngo ke pranogo petasaliro suza ngo ringo ke bualila mo ke pranogo zoshiri potok angle ke hubonu par zoshiri potok ke hubonu tu par zoshiri how pubada keza English text uze refer chalali vivi keza susa ngulia salango petezoshiri bao zoshiri question set segeza tigizoshiri bao zoshiri question set sadaliro syllabus po frame sasayamu syllabus umezidi ngo petaya sala syllabus nu kyubaji suhatu tusaliro ngo kebualila deri syllabus nu sotakebo advertisement sibeba musunu peshidie sidi tubeba deri maganu question set salageza tigi peshidie tusle advertisement bo tusle sigezo padadi keleshe die bo tusle sila pada taliro hauki gezo bodaga sidingo tongo dono shiringo ke budaya deri keleshe mu peshidia ane zoshiri po dilu chau liro kim hi
tuwazo dari ke tu nu ke kriza ke za tu yetse ke za tiki ashiri mori no shiri tu yetse ke za tu ke kriza wa yasla sunu sida ya ke zala ago har kradi question set ke za tiki zo shiri mori petha ke za tiki zo shiri kyu nu paro shi simo ngo take bo English question bo mohosaliro syllabus unu kyu tu bibashi su tu pariyamo dari tu ke ziladi pochao ke hit tu bazo ke zala tu ke ziladi su ke chola ke za ke pranami ke choge za saya sa ke midi ngo zo shiri makinu syllabus nu bat tu ke mo dildu bo seda zo shiri pochao liro ke mi baz ya zo ke zala su klasa ke telanu tela di ke hu bo shiri poki kruni soko umato ke kripre huya ke za midi teni di shiri di zo ki kru za pratet tabaya soko ke se jo specifically tiu kutu jogo specifically ginu udiu ke ze jo botslevi sidi udimot ke helevi we ke krui let's dago liro ago hape medi ago mohodi a lesson ke se ke za soko liro structural description of teni die kebta dikole tugesa teni die kutu jo kebta dikole tugesa demerito bodego kebta dikole tugesa lesada so si dikumu dirozu kebta rosele tugesa deche kebta rosele tugesa dijo muke zom hatu kebta minirele tugesa lesada ga pemedi tugesa sa kes 저거 아투 게세세게도 걸려 저거자 뭐 아프게스는 뿌게보는 바세바지가자 머리게 크게자 머리 바사서 먹어서 발리로 아트리네 뿌게세게 미리 이거 케베타고리 하게 베테바zo 투게서 let's 게 투고저 시리바 시오케 베타미케 크라리바 슬라니고 베지저 시리 이거 게 크로디 스케 메즈게 zira 머리 스케 헤사게 zira 게 저디 게 부서비무 버티 Jesse dori mori ke no question session baba sala sunu research ke salivi ho ke sedi ke sa ke da ma sa ke kribo sa ngo ke zedi mo san ba ba shri IPA 2005 International Phonetic Alphabet sidi di josu ha me sidi ba shri ke pu fe prago 세계적 수서야 무슨 미리 이거 타기 호역에서디 무슨 봐. 하우 머리 시디 포타고 머리 하기미리 포타고 베테서 시리 기즈 베테 세야게자 International Phonetic Alphabet 하우 메지디 이거 세바야게자 수서서 시로 40 ingos february mori february kugo ki miri se achilio ingona kepuge se ki miri ana kerkrito kerkriu metso kerno mori kernoto sidi how nu se ga ya deri pia chatiliro anuliro kontorton sidi aga february ki university poki ga ba semhi ke za merisa be sekimidi Chinese mi go diuli Russia der ingoli level tone mori register tone ba sekimidi february boy besidi bibesidi dilu bokil ya ke za zomu sugo besidi register tone mori tonal language sidi ke za so sa ya mu ngo digo zo shiri ha go hameji predi sege bala 메츠미치디 인고 게 차탈레바게자 하고 아시디 인고 디고 츠게 메츠레바게자 하고 한구스디 우니바 무 텔라누 포티게 비하우 비시디 아츠시디 아부 파차그보 게제 게자길레 하고 라니고 페지에무 부게스게 미리 마누 바세바지게자 머리 부크레푸 히게자 부줄레 모게자 혼닐리로 니고 페지조 시리케노 시리케 플라스디 인고 게제디 우디우츠키 헤즈즈케 게자 세디 게자서 부티기 비할라니고 베테베지요 테르케파 게호케세우 Ura Academy Chiekeshü
mơ u địa khía cái sao bete nó bữa cái số cái mẹ tên địa missionary có sao bữa tiết cái vi u kỳ vor sivaya masala à thiê bữa tiết bữa mà cái này hao nữa à thiê chỉ Sarah parasito bữa bữa tiết chỉ bia screengi vasato 시디니 거부 아메 호마다디 워크 투기노 아게 조거 퍼 매치리로 비기툴레디 어고 티에 파워포인트 하나노 디에자 세 무노노 자기니에 게자 부선나시 어고 프로그램노 투게 좀 힐리로 language usage 디게 세조 알랄리로 메야 토르게탈라 비게 메레피에 우디에게 세조 시디 아투 아메도셀레데 아 디제 서프라사테게 프리미모 아크르기노 마자코 실레 사세 게르기미에 디수글레로 아푸조 기두시비 기노 실랄레 데니디에 우디에 파뇨골레로 아니에 소로젤레 기실레 우디에 쿠투 조골레로 아워 디쿨레 기누 실랄레 스시에 우체제메 무 우뉴뇨 크로보 기누 디에 우치는 세조 크로보 실랄레 시디 우고 지조 크로보 게차푸스나제 우디에서 우키니조절라 게페니드부 잡비에 우베테츠디 우고 디에 릴레케 우찌품에 피저 토스는 우디 크니 데레를 서고 프로볼리로 우디 크 저저기 두디 쿠뉴부츠레게자 제니 호놀리로 자네메게 디오에 우디 크 빌레가타 이시 시디 아메리카메 미셔너리 우라케 버키 로맨 레서 디크 시디 디디고 세케 키에서 di uko che uko diek salalide asupie di sako di kewe uzagatala di sako sidile sadayo pe lugi khabeba u dieginu uke lubo thasya che do tsiki phirjiki mi puaki talemi sisa sasa jakhami de da dia 뉴고리시모 비세미디에 시다로서 보비세미데 이게 좀 실리디 인저셔리게 부세 미부하기보디 파리에호 시로서 지세미리모데 데리메리메 스킴히디 우게 뿌페프라기누 우보 우르나 실리야 우디에게 뿌페프라고 보파뇨 크라트로게절라 우고 디르는 위세야 Ura Academy 세세디 우제 세고 우르니에 서 제르응미 시고 부베 비니고려로 르촌에 ketsu고 zlago 세기조고 세웰라스고 레누니고 기츠기리 디기즈도누 하시고 척잉우비에 우세베츠도 도니 치즈야 살라 우고 자 세기누 할거고 ketsapu스는 제웨 게레톨리로 데조 나 doctor 하고 부서디 아부 러셀레레 니고 시크레레 게디오버 시쪽에 먹고 비에 바스 주다도 디에 무테조바야 소로 그라마데 살라 우디에 투투 부서서 아프게 그러서데 데리 투투게 쓰는 메뉴 서마게 셜라노 parts of speech English no 타와에게 쓰고 시모르셔야 살라 보사고 저기 투스데 니고 프레페다라 뇨 제너럴바데 아츠고 세디 뿌티페칼호데 레크리스 세디 요뽀뽀 프로보노메 호버스데오 데잘리로 마자고 체케서 테츠 파냐 나운 서케 크리게서 케레바 오고 쪼게 뿌쪼발레호 미게멜라 케크리에 레서케 프리미어 러쇼키 쿠뇨 이게 보고 베테 나운 사실 대차
to get to a noun said the SOV subject object move verb. Taki wakasa vio tepunyo ke vio po vio son noun de ke sakoro ni go tholele. Ke hero ke ni ki tsalevo sutsuki unu ufu ba pre male female. Verkrevet fenu fakr Sisi non-particularly singular yopo hitsuko tipuko iketsa baya pronoun hogasaki ano heko nhetsuko uko kepilide vori kropo marapo kiu peteko balho a example kasaketsuko nyawa lesson ba muhakolero lesadakono Dikudiro junuri ngule hode, Kepethako hakiba dikole police konori ngule hode. Atu ajepu pe viba de mosateri anhichuki lesiki no prajgi Kepethako ba college no vogatsigi agama bukobaya. Kepethako that no felie sis separtala lesadako no voshiri atupekatsa kekra ngulale hode. Verb me hogasaki verb edita no za gidi botsasi pesisia hauri ke kriketsa kerabaya de zonu de thosamazase de chatsliamo heko nikthda rie sor de thode sese po tinha po dukhiwa po chatdo ba siamo je uko nyinyogo asizego nyogo zugo background hebe je zugo parlabade po kitia thaba itzrebaya ugo zugo ugo dimade kitia thata chatdo hatuidi naumu pronoun je pusia de zonover getsagi naumu pronoun je gevi gesho pukemet sosia hauri ke cricket kereba lesada ke krage badunu keve thosa hau igata soro de zode kraza ke thekre timezie ke vitho ke nitho rutor hakopete adjective de sala nyogo lesaba meche di choko thunyo tipe ka mari hagim hobale sidi lesa khasador vo nyo tinguliro chu chebe almeran bawa mari tipokino sedar anige mo porabe penguliro post position ugo tingido haimor chode well hichiki prozgi preposition je prayamo holiro depe holiro dechano pronoun noun sedi puti techa morike perozu pesisia deri dinu ki kiri kitsa hedike krakhabeba lesson haki krakhabeba la nyoko bu choko meholonu de ati pekathade sesie puti pesisia zangunye ke seto nyesa mo se puti uchi mode mapoya puvode deri pela somor chula depe zu levale techeliro ale se dopie mizaba siamo geisa zomo se parti mode sakemidi pochaliro video chakheki lubaya nenyoliro sibokroba seke perotza depe mo deza ke sasya no putinu votetsu tsotsome hotyo igetsa nuliro depe ude adverb Dr. Metsi hanye tsuke totsasa aro depe urieda poro deba urie deri tsusa deza sulano patso sakim hezo oro boxes dala khabe kenyun sasa detsatsa verb supuzgi pupe sukose ya puke zivise ya new puripu getsaki new chalitsa petomo pesiga zu pusodo se tetsa kira pusi apurvede kirvoda sazuvode putiki zgi busi getsa ugo theke huba the puti ade se ke kra ketsa hori kide busi zu pusi am hao yo pe putje kaputsu busi se tiche pengono puti peteno from meroza vimo jemelie ke fatsa vimo takezo khasa jemelie ke fador kidaga
和这个说给比个巴西里的，这个面的呢，很有很少什么来呀？莫里这边里个发达这些，给后边呢 program 是的 pastor work 个差什么事的 work 呀？跟真生的了，的开，的这个目的这个的是干嘛是呀？ Zori, Sala, Ski, Sizori. Sizogo ba. Vitumo vi hunye, Repunyo Gevi. The Repimo Getala, Hegoraveu, Kawade, Tekawade, so do Taliviso. Udino, Kawade, Sura so do Revela for that. No leg pilazon here. Out of Crisa di Vodo. Exclamation. He got take away interjection silipra. The rego thing, you know, he the ungo prepasemor so there. Unu her, Ukeriets, Ukadewa gets a key, how puya. Move pepro, Cassava Kawashino, Ukurituya. Unu show, Ayale, in the Pusa there, Jesus same how anyway he gets to go. Interjection of greetings, Zegelia. Kyo, no kim heba, Mori. Oh, no so robazomo. Nrokevi vodi. Tenu roza prefer was a cellero. As romoro no attacked di me. It's a parlevi. Happiness, can it pepra? We way, kid the cues EVC. U attention no mehogasaki, mehosi, Kepethako Vorzie, Puba the Sino, Zasu, Chidi Parba. Say legally pepra. Viwe, who visai, holy rod, to give me the ungo pepra. Get creature tepava, pengu liro, ungos of pepra holiro, gedipo, gilata lushi. Say unusho gets a pepra liro, ayale, buche, side, ugo, ayale, siditusa, ayale to pupacra, there to pull that, give to Amuzu to another. She uke reza pepra. Kidipo, no kidipo salasa. Se ke koketsa pepra, ke koketsa gi dietala, mori die pesikesa. Joe, vivolil, Joe, ungoku, vivolilo. Mozosere azu, vivolilo, sido pushias deno ungoku kalasaketsa. Ke sezo, zagimheba. Se hesitation, kenunigeza, di buku. Mechimonheza, Genunigeza Ununa, Geriu, Kepusagan Lero, Uko, Kinikisa, Kepubaya, there is Kisakini, Zulele, Mezameza, Sumudi Mezamaza Sia. Homuke Hatzagizo Shiri Pepi Petzale to Crasere, Derim Howard Sali di Pepiazala, Petza Pepile. Mapukiri siamo Hakipuri Kesaketsa siamo Naketsaka Krapusa Ugo die Kirigime Unisagoba Makemezo Puria Salak Ketsakeza Ketsakekra Tenu Tepu Nyo Adele Emisi Kirigime Chidi Terupie Kemeseza Saketsano Puria Sase Kidepuri Hopukotor Nduriputazo Ketara says a dear, Sala Giddy Tede, Unisi, Gide, Terry Viseco, Crow, Silly there, Visa, Goods, Sala, Vico, competitive degree, Vitor, Ile, Morevisa, best, Sakimigo, Seliviva, La Balis, Che, Uniogo, to Pusede, Balalia, Sase, Batalia, Badi Tassi, Balakitza, Sala. Say hello, I hear Totalio, Kirigimi, Sivor. Say, Denia dis siamo. Ho disikigi ho crasede, dis denia, Kirigimi diago. Lesson ribapre. Say mezure. Mabo merhe pidi, Rusubadaros, merhezu. To levale. Pere Bezeri crasede, which is ago, Pezeperia. Bible Pisele, Sidi Piemusesa Kikri. Piele Satside, Sele Satside. Uchipumi Dikrobo, Mehosake. Hokum Hoshosi, Hoshom Hohesi, Deri Hokum Hohe, Sidi Puvor, Kichake Cree,
拉些个需要做，写到啊什么不离不让么的，其实说，特别是给特啥个给特别特啥所地接什么，这里特别特殊特别我这儿特别热的呀，就来吧嘞，我们白嘛，你这些人给不是给干没点no dreams 吧嘞，哦给干没点是记着，我对你的考头，不他考是哪个我们是呀，啊给不头地个里白嘛呀。这里俺们洗起了不来的说的，这些太黑些，需要太黑车子没收太黑对吧？知道这里吧？些电牛杂，什么的电牛杂，是了的。这些还有呢，热烧吧，像么热烧子包，alter是热烧。这些热烧机，你不给他做多啦是呀？做了热烧机。所以我跟你说 ，pastor 里面跟你话是我喂，我靠把别个呢，就收货给我们这现在的不被太太呀，被谁谁呀？这里就收货么咯，什么子给你给托们做不的，是啦，货怎么子 ？pastor 还列，给我们怎么的列怎么子，来给怎么子，做来了，给我们开始到了不找我们的。第一没一个不，就是我们吃了，就么就不是开始的，现在不是好怎么的，大拉吃了是个人吃了的是，这样子么说的，给你那不嘛休息的，离开了他里吃我自己，不嘛个我修呀，现在还写书别么说的，离开了他里那不是还别把个子，别开个没考过吧。现在别开始计划，第二个，他说不可把开吧拉我的，是没来写的么事？别开吧拉了还是查查，他你这份上面，对你的是别开吧拉噻，这里不离的，写不了，我个速度，我个开始那个，他给搞出个毕业的噻，家里吃多给做一些图，还领过来吃的呢，给毕业的是无苦。我给没接，还是差个些，这个子，给没查了咯。我莫是皮给图，我入库，我给过，给呢，不负责个咯，给没查，就是多么了咯，不给个老师喜欢呀，人家我知道，就不给个样么的，没好的我们给写的哩。第六不面，啊，第三里希望么，啊，他就我的安那来写的牛给不得些，贴了后把办公板子了。现在别说了，每个山，这个啥个条件个做的，这位方面个，这位不个，今天的写的个写作，这今天的，而那面这些个，写到了是没好事，比成你就等于贴不得，不把的，这些而那面贴不个，说个写字里给贴不个不白，而那面等于不个，是我给也是个大个不白。而那不过是彼此你就给要处理出门的，就来里边。第二个，而那米不过米下来了不多那开始，就给不拉巴的。现在把自己给不太怎么样。第二个说了听你米彼此把给大个，第二个人米高兴了的，说给不拉到着。开始个说了开始贴不个不呗，第二开始米个就是要做吃吧。现开始这个说开始个么这个不把肉开始那个不干个那哈个土堆呀，来送那个不得着。现开个啥个说开个啥个没人就过来啥着，那有个开个啥么个，是的不一样。天里面没天那个是天里有几呀处理出门的别对不吧？是的天里面个是的天不面个哈个哈个不来的。阿拉罗给不来的，你个老不读书时候，你他写来是说，第三给你我贴铺，我贴扣个了punctuation marks，第二个是呢，我贴扣个什么了，第三图片，拍了么子啦没一套，第二面这个做法个是，我个我贴扣没法收入几吧，好个是的。
za sikro bo che lidi no se de se de che bo cha va the se de thela che si go bo che ya le so ki tu miem ha tu go ke bu mo di prere le ke to la de cha go bo cha le se di za si go se khe se ya de cha pe te no full stop question mark exclamation mark ha go baliro se thela thot se de so se khunye go capital letter pu be se ke choke chku ungo khu mo question marks ha go badaro le so ko prere ya va te ku ke cricket ba phi deri ugo chimochi seba zgrobo ke pusana kere tholero full stops vi se de de cha thela zige ta u ta ya u die se u kinizo full stop zi de se de te ku go abbreviation no se ya UA Ura Academy NU Nagaland University Kekra dino MR stop khasidi Mr. Sia ugo dino lero enoli zide dezo zide ugo stop sela zeme semo ba huri kehoki kono ugo theke hu sega thago putua be tsuke mini kehoki no sele medi inoli ili uti pe kawa ke tsokro ba ugoro abat the sono separa imo ugoro sia koma nyoko mike zadia hiyo mhose horo me yesere patuke vogi dia chayo zeke khezo koma khasidi pachau bu keri babalia zasi hau dia chano pachau ze se thesidi utheso hoyo hasaya koma zasi horo nule dikenye tesake masaya mu mori iketsugo dia chayo zeke khe moro ke shuk tsigi koma seya u diesa renhero koma diezoere pize hukim hanya zako krataro kudono koma se vathesomor sadaya takibo mizigi lesadapo koma kethusi kenye sohidzobupo thasi se tenhinyo kropo thyo kenyu ken habaza tenhinyo ba mozache kenyu ken hadi hori parho dere ke chekara zu hopali vi sala udie nise mo khose zo nyo kipusa koma meye sezala chiri posa di honu u mumo iketsonori seya u purivor here iketsa shem ha praku numbers vogetsaki hagem higeza ni hepengu hatino uzazatino pro 1 2 3 0 zuno koma khasoro ni hepengu jidi sira sedaya sese dikrob noliro puer krie dr machil hutekim hizogode z am hizogode zivi zogo ni ko hizogo sidi yugo koma ko sepodo no tupeseleya sese mie kiezagiri no sume pastor sidi koma khaslebi seti soza theza diode thekra chatsde komari khasodo sidi tichiko tu isia hoki dietsaye kenye tesake masaya seoliro semicolon zasi hose dichano dichake perozo kenye tesake masaya dikhe conjunction seleke shuki hause dichake kenye tesaya ke probunu hap komabadaliro hapezadado sese semicolondaro hapechalazasa kolombadaro ke tuzekenye hapechaselegevi ugozu silia taki wame hogeski rodo chapremi thetaba kolon kenye ke himie merime semicolon sero chese chechanirhe sidipur krizavodo semicolombada kenye ro khonomamu zochoma Cidi ugobu ketolosori prelino di pie me vathekugo pie ketolosono kasa derego so to me dozo to ji provodaze kolon maze ke pesisa somor shodaro hauseya seche hauseya dozo che kunye capital setula marsho sala so me yesezo hon khabeba vio mata sele levi ho kolombade
se engineer lecture sidi ke kri ko pu bada do se puti ke thunori ke batha thadi putie ogo sidi thuya ratio se nori 1:2 se ke mi se ya question mark ha ke so ke je han le ro how ke so ke mu full stop mu exclamation mark sutsi azala pu se cha di ke kri khala se ya mo question mark khasa do de cha u znu ji de sem ha ke so zri ke so se di pu thela ni da ya close ended question sia no so roba zo mo u si zo pu za ze into over smarter u are vi ba zo nor kim heba sin kren yo kim heba u thio me do so go sa se ke so ke cha ho ke la mor so da ya open ended question sia how ke di boga pu mor se ho je kra ke so me ji di ma ke kri ke kra ji di la pa ya leading question ko va ya ma to je ho pu so to mo se u si le so de o to zu le le exclamation mark le ro how ho u ke de u ke rie o ba pe to wa ke cha te de di ti no how se ya si di za si ho u ngo za pe pra siu zo bu ji da se no za si ho kha se ya ra na o ke di te de gvc ho pi da wa da ha u ngo ke cha se aza kha ke sa balik thale si di za siu kha sa ba u ngo za pe planori oh my god mo oh my kidu si nu ye no ki ta ga se ru kri ke cha cha me ho le question mark le ro ki nye ba ya ki ru mu ke nyu de chanu dipu me ye kri zo ko le ro za si ha nye se ya deri dipu zu big diwa ya mo de chanu quotation mark ki ru khasa ta ro ke nyu sala le di bola mo za se phele sho da ya le sa da za ro de zo si di bo zi ba de ho ki de chao battery bolivi new no ki ro bo da je si di ki ru se terian to thelano chi di se le bo wa zu quotation mark de quotation no die ho kawa tu ro ellipsis zasi ke tu zo se ba se le deri die ho de ke met ko sa do le ro square bracket se le round bracket le ro ha kem here bracket ro zasi ke riu se di ke nyu se bola wa ya zasi hanye parenthesis edi de chanu de chao ma character pe si se ya no su preso pita sho preso pu bi mo ri vide mo re si de zre nye vi mu video zale do zba mo ro sho lo pu se le mo ro chi di bo wa da zo ri si le da zo ellipsis le ro pu se de ke tu zo se ba ya ma tu zo gi ho ra ukraine se di de chao nu de chao ho tu ji mo di pe sa we ba wa ya sa so to ba so lo mo ri ni go storyline no ri zi ki mi di go te che ke pra tu le ya ho ki ke tu zo die ba da ya si da ro sa diu ji de ke kila mo na thela le ro ji zo to si di thela ke tu zo de ro full stop ta ke ta la share he pe ke to na he pi di pu da la wa ke fu sa wa aro he pe da zo la he pe ha mi di za si ho we di ku ha pr ku mo di za go ha go sa kho sa ya 원 세 저거 가서 봐대 자체 그 fraction 하게 미리 게 또뭐 뒤에서 세 이게 저거 머리 자자자 그런 해 제티 찍고 지디 틀에 유튜브 놀이 하게 미리 세야 세사나 wife of 저거 셀이야 서제 호김 하게 다즈기 뭐로 하우도 뭐 르도 뭐 키우다 이 저거 세포도 나 해디 가서 와야 서제 미즈마 80 liters per liter. Mari bagita vizugo speed limit 80 km per. So came here. Se pokor hezu liro hamhela. Vichake meye ho mari mhacha ho pokor hesuya. Underline ki creature pengujeba. Ugo the kebab
특별히 부티기 개후 세대 이디 하게 하겠어. 미부 시메 좀 할게도라. 미크로보 부티메 호저리 부티바야 뭐 살아요 해서로 문할이야. 리피로 하우데 비피들 해서세 리피 시야. 아요데. 홀로로 아츠게 메치스모데 데리 dash comma mori colon sega moki dash hosea ugo tie di kupu di sedulero ka ha o u z o kujo jidi kupu di bozgi podonor ha mi di selia se et sanulero email address kono jidi seya jasi ho se mathematics physics kono 저거 녀고 띠카발 하데 and personally Dilu mu ike zunu urain ko zunu selia bullet ponlero meyese detsa grobo resedi keshiso sekeya sala kithuza hausewadi michunu kithuso marsuya bolo point ke kriketsa ka krabaya takiwa hagi khasa khadunu ma sidigi dewa nyego prelisho meje matal ho Kani tazo puba, kadunu fonselo sebazo, she kadunu nu prukeshe kugi palho, shuro kiro nu keshe prukeshe kunu pada, je udie, kadunu prupalho, she chazunu prula palho da prula leria, sela nyogo tingi dia kothole a nyogo kipuwa. Dia se nuna kenyo dia capur krukemo are pu ke kratha de ke thu ke rinu menu lekhe so nyego chesje ajri babu ke puse uko pete bapреhu uko ke krinu mi pengu ba uko vor mi pengu vor pete vor mi pengu vor pre mi pengu vor Vorhu mi podelino bade. Sala ke pulabazo yebo sele zorvi. Sake midi heko chimelie ke semesia. Sake midi ticheke pra tekrametse ti sonhe ti soza ti sodu ja tizizri pare udi sachidi krozazo. Uthome doze. Sala Ura Academy ticheke pra pederüchü bameya basisia bamemeya sokopotsadza. Tichike brothers chidoze musa ba mezgo ba mo vide se ti son he azeve he the skin was que sea vide que se sea que se meya permission compano que se meya sala dia hago ha que pu do pu ba zo pu zo se pu ba we di tu zu na hago menu leje zu pu ba u to ti pe ka ga ba ke u ko awu di ro wa mo so de ke不知寂寞的，不知苦寂寞的，啊不知给酒吧的，不知寂寞的，是干咩？不苦没寂寞，他给我，哈个不做小牛啊，一个字，哈给哈不做小朋友个，莫哩不面膜好的巴塔塔，面好的白塔，不念干那不打。一个字，乌尼基拉布，我底呀，马克做到了，我呀要不亏的呀，这里他这边呢，地面还是不是呢，我呀说推个啥的，你要好了，马克做不的，是啦，就推亏比他给开始，那多啥，这都是人们说的，那给的不吃吧，不 GVP， 不结合不嘛，没得 GV。Ura Academy hago petepe piwade ZV ZI rebidadi spubade. Sese ha more hako kesa ngule molo kaza sia kesa sam hakesa spubade. Se hego razuno chugetsuki ki hugo ke wathafa party hichugo ki nyo buata mo isi. Sakim hiza. Zava batemo itumo kidesi. Se Hazuki, Vogata, the Kiki Perechino. Mipo, Timoleta, Sidipo Market Sodi, Timo Gedioga, Silada,
셀루르 porque 보다 보태버 설리를 정어서 내리 테모마케 디키다 이쪽 서 기주실라다 이제 시호 부세 녀기 대바 이제 시호 계산을 데크라다 부세 내리 번 넘버 번요 보마키니시 주 계속을 기죠 너 아까 기쁘다 빵 쿠츠리 사 마츠리 이저빈해 우쿠츠리로서 두게도 너 깔아두시 이게 자 머리 터벌릴 호와로 너 저기 부스면서 소두기로 없는 터벌 잘 홀라다 갈리게 그러고 셀라머스데 티엘에 지기는 거 개쁘바 워럼 하트 셀레도 하이 게메리게도 노미 집에 주라면서 슬라 워 헤셀레데 게 태걸레데 이쪽으로 우케리기미 뒤에 결과 게리기미 뒤에시야 머리 살호데 저럼 하트 아니데 시야세 우고서 처마데 뒤에 테비그로 와봐 뒤자고 세들이 인게 카즈 인터메 도저 내래 알아 길이 세디 뇨 기쁘대제 말레기를 피대야 저거라 아 놈의 화저 미 테니오 아니야 라 하김해서 티르부 타서 후미에 게톨레스너 투와데 미호 일리케 김해서 부서서 뭐 내리 투즈노 헤비체 알아서 투바자 아치디 투바 사실 우케니 토요로 어디 보비요 아버지서 아비오는 월급에 호덕해 이거죠 인비요 집이 세자하 인비요 아비기 사고자하 라고 하여 메뉴 세디세 모르겠어 아키즈 알레스 스기미셀 비도바 우라 아카데미로 티치메 퍼세라 미르히 MIA 셀호다리 페피스발레스너 투사데 워트미티키 뿌야서 데리 미르히리로 카메라 세르히자 마르히리로 우지피에 지디 히즈푸바 카루 마르히 데로 마르히 데리치리 우고 안가미 미션 딜레너리 미르히 파르지야서 테뉴고 매거진 테뉴 포고 안가미 고데 저리 지바서 게톨레스너리 지리 미르히 투베 바서 게톨레스 교회너리 살라 하고하 지리 바서 우고 우라 아카데미 테미마달라마키시 지르지서데 우디그로보 니치리 리fat사바소모 하fat사바소모 아부 하fat사 하고 세모저리 게페시 텔레비전 살라 우디조웨 데리 세비머비 게자 세 우켈레 하하 디에 빠짜니 토르즈보 세계에서 세디레케 셀리케 바우리 테뉴고 호키오미에 레케르 피버즈기 너 시리어스 세디부 타모미에 기 유츠바다 테니야 살라 아켈레키 이모디 알레츠 아누도노레 암할레 이츠고보 우 피툴리만다니에 데르히고 실리다로서 리비즈무 이츠보 세미포하 사이콜로지 찾아 플레디 뽀미케 레저 플레데세 이츠서 테비다서 살라 누레저 플레다로 르네비코 메체 살라 제 지저고 비 어떻게 너로 가서 라하고 세빌리지 이렇게 카즈 인터세더로 세서솔레 세서 뒤에 그 보겠어 게 까봐야 내 여보세 네가 가서 쓰는 저래로 게 부모게 버자 게 셔서 먹게 테러 게 메제모 게 헤모 어고 뒤에 나와서 어고 차 타오세 준얼로 부시부부 시디게 마타게모 수수부사 게 셔솔로 potsapu yoporbi kere kenyo sopo meji tuza tebako petapie keshi sobeba program no tsebeke ba ogo te pushi pubudi ker kezu keshi soker pasorgo tio kesheta keshoso keokinole sosaputubazo dere ke teralero potsaki nyandale viba keriolero ke teram hatsaza ururi ke teraketa more 울kelhuzori azukria mu pastore juketoya henyezo keterozade 저김 헤비 게레긴요 맨지무디노 게레 게레 오보뇨다
머리 메주버리 리가타 솔로로 지금 미디 게테라 아치디 카베뇨 키프서 세 게뉴르로 게브 무게부 디자 버차게 메투디세 디제세서야 제 미크메라 기자 게프게 부바세 메호바슬로 딕셔너리 머게 호너리 메호바세 요 어떻게 부터 디글레게 조싱 뿌리 게부람 하게 버자 시조다 세 게부터 프레시던트 소로젤게 조로 게버서 하게 부자 실레모사 게부람 하게 버자 게버저람 하게 부자 스킴해 데레세 디제세서야 요 볼레로 모로 시디 투베케 사사 뉴 모로 니뇨 케체서도 도레 모로 앞에 프라시아 뭐시 도레 투게 그래서 요거 다소 모로 기크리메 주 실호래 모로 모로 샤무즈 포사모로 기타 게프 페파르 기크리 살라 알라소고 프로그버기 하kim 히닝울리다도 아줄로로 게토 리게 조리부 아케 헤주샤 아파타게 메체올라 지디세데 Ura Academy teaching Kepethako Kehou Soriki ugo Kepethako Kehou Dr. Metsulti ugo Kepethako Kehou Kesa kilero tuke sado apo anye deri setejeke punu chadalero apo Kepethako my father so that digi kride sesie umogi zatogo umhiutse nhame hoswade 저거 우목이 저걸로 투게 사도 시사 넬라범 학교끼리 집보다 우기 우메제 우케냐 저거 투게 살랄 어디 부서 그래서 어디 걸려노 게탈라토뇨 프라스 기누 히주고 우토 우게서야 너 저기도 보다 우모 저걸로 투게 사도 시사 내린 히주고 우토 우게서야 tuke krimosida mba mbuti adikalala udiesi pe purega ba 자바기냐 피처고 태지고 이거 부바데 하게 심이고 하늘 아사마데 메버버시 리디버 우시제메 운윤요고 베타마게타 우고 도나바 운윤요부 레스키누 우디에 프레셔마다 Deri kinulero udie pumeleke mikekra kekra dipubadi che udie no kersa parsede sese utemeze dholimaketa poke karibawe de pu dikini silivi omi de silivade omi erteni de dozabade sidi nyoko thierer ko haki mihoba lero semigini le di semidiri sile unyobuno itsuzo Sese ukeni tolero kitumie munyosemibu unyonyogo debiekefer hawaketa nagami srisida nagami sa piziki zaregino feta hindino tvbe lesekinro english kabebade tini diro babamade nyonyobo kekramel skino praketala sala ukinu tini dipu mazase tie munza ugo tini dikevi podze podzevigo ka krokepubade Deri ukinu tini dipu mazase udie jidado bade. Sase hatom hatsitigo no office no tini mi nimi kini jame ni tokero social hoye. Aumirzete sase sa po kekra disila moe. Sorna gamis moro no hindiri simoro. Zakemie hatotsugo no nagamis ho bunu ugo tini diego ke bebet zwageza nzumutye ke pusesa kim hidi hope kadoga arisimo ho. Nigo peje, nigo pete que betamie. Se que betamie se mi betaya zela, market solonye sidi atzgino botela sadada. Morga shogo pie kazala sojo. Ugo Kepethako Kehou Hakobo Kekribado
巴胡里、沃胡里、雕胡里、西胡里，是这个不了不得个啥，个不了个里是吧都，么，还有哈，马来个没是那么个说了，ทุกสักว่าคนนี้รอเพียงไม่ยออาคุตุคนนู้ประกาศเกิดขึ้นแล้วมันเกิดจากการพรมีหิวนู้แม่หัวสุดหากว่าเลยรอเช็คสาบีดีแค่ชัวร์ได้ conjunction reconnective อีที่เปียเดียบชัวร์ได้จะละทุกสักว่ารี So no took us our. Ugo Ura Academy President Raw Jerry Kepethako Kehou Bahuri, Dohuri, Wohuri to go. Woju Kri, Baju Kri City to be back. Sala Ukra Puta Moon to carry me, check a war so goes c'est que qui peut-être moi qui les meilleurs dit pour nous hay wataro que première que tout le beaucoup这是这个是说c'est que就是来的这个que quand même pas qu'est-ce qui n'est que premier pas Grasham Serge Jupwe Shikira Kadze Tuvodi Haishiko, Tejobo Kashe, Satiki Tejo, Haikeja Puritumo, Mupo Tejo Kakashe, Takashu La Bujo Zatobe, Grasham's law, he did Chiwa. Shikira Ka, Gasa. Kepethako Kehou. Kesemie, Chiekeshü Kepethako Kehou Betawayasi. Mo hanoha Kesauri Kehou Pomakim Hitu. Ketetu. Sela how happy Grasham slows and Pinti Ukuri. 瓦不能弄海多，电我是的些台面，该拍卖些的，该土卖些的，该不过大呀。而例如的今天说 scientific， so 没说的吃不到了，还是我过来没接触到的，所以呢，特别个啥吧好，但是特别个规划的是那的，好个觉得什么好，啊，随便你个啥世界。 这些，我个鸟杂技，我不在鸟杂技，好好的是什么说吧 ？vocative， 一点技术呢，该杂技个是，还有哈，说过是白带的，根本就是土白吧？该杂技个这个咯，土该啥都，所以这个包。 你看，我这为什么说不是这些没这里不是，现在啦就是那个没事的，来的不少，一个是好好了，如果对你们这个哈，不是个谁就不好，如果给你，谁给这个那也不是好白呀嘛。 cái giá cái chỗ lý rõ thép phụ mê bị mà thế nên mình chỉ sao vậy cái đó mình thì mình thép phụ lý rõ bị chịu đấy thép bảo lý rõ bị chịu đấy thép phụ gì cái nu cái vô có lý rõ ôi nhớ ở cái thép phụ mình cái chỗ
시도. 태누미에 태보 이게 누르가보고 운영은 웃기자 아주 시도. 태파오기 누르가보고래로 아프 아파 아프어 머리 호라로 아프어 태누미에 태파오기 누르가보고 아파 아프어 이시 깨끼 데레 깨투미에 뭐 깨퍼미에 무시를 깨둘라 피쇼 녀에 기누 깨깨깨자하오 아주로 아파 이주 사조호 하하 레레 모셔 데레 투게보히 메보아테제가 토보는 투도로 아파 머리 아파 소소 그러모 소파도 그러면 노아 너도제 못으로 또 대제에서 배투도 뭐 개토 기누 투도 아 이제 부가서 돼 녀도 녀도 개니 기누 태쳐서고 머리 태미자 뭐 깨리디 기차게 그게 저 깨리디 타자 토베투도리 좀마도 몇 번인가 가자 시절라 하우하 우고라 부착하면 야토 뭐 아디 이게 저 하우하 태프기 꿀도도 피처토 부셔제고 년역과 피처토 세 아디 이야시 부셔제고로 아니 이 시대 잉글리시로 우걸레서 앙커 프레 아프죠 아니요 아미 저거보다 앙커제 뭐소 기누 아포자 아조자 아프자 저거보다 뭐봐 뭐 저거서 뺐대 세야까지 디프레 좋아 개후벌 셀레비 대리 태미오 너뭐 개개바오 소와 태바오 예모 태보예가 서기는 바로 뭐 태바오와 태보 계속 셔를 마부에 배포메다로 아포자오 아포자 시포조도 소기바 태메우기바 시절라 바소서 레크메절라 모서 우고 제고 세하고하 우고 부자녀 세가고 조절라 소고스 비게 부바 소시에 클래스 탭 무카노 다르메비미에 뭐 다쿠미게 되길래 소제 하와 레서 노 네고 다네 자 퍼블리케이션 기우 프로바가 게사토 뭐 계조 토비오 프로바가 허마 허서 모서비 와보 우고 레스다 그때 마호가 살아 저디 마호가 사와 게 관우 게 그봐 뭐 아토저디 어셔다서고 쓰세 게투미 기보 게끼는 뭐냐 non-to 투시 세바셔리 아토 투시 세바셔리 아부kel에 measure kronhe 이바레
该土面今天的土是西，好好没意思。不该怎么的法律给我解决。按他不把了 NHS no， 在后面在库姆台面，还关系之类个出走呢，我的上大面走，别土个瓦拉，我库姆的半年的，生命。那他这个土是的，那土个是啦，你早是掉死的了，啊，唔还土，如果别土了，so太少呢，啊不知道，是啦，该土面不没事不白呀，我必来做着，是啦，你苦土列到了，你该做到，啦，Ura Academy说的这。我跟人土个说个说过不，谁把做么说个说不加费子啦？谁把？这里热里的哦，给地方大多，给他们这government of 那个人去的 government of India， 给你们谁把这么好过700块，么个说地方大些。这来给谁过？吃没钱，这好哈，吃没钱了，白带不干啥的，不要干啥。吃了天母不办，没钱了，天着个不在那个，没钱，没人能付呀。人吃的，没钱都付我，给我才怕吃呀。是啦，给你面上那个呢？前面介绍不在天记者给你比别天么吃了的，没这边摆下来的，没介绍个么个黑个多，啊喏，给开个黑，手机呢失败。这个等于记者个么些，吃黑差的就是面我头没来的。给你们做事的，so 面我们来的，给这面10-8小给这就不得呀，么是啦，太傻，好不，下来掉，我给你下来的是小，我给你下去掉，我给你下去了是小。历史掉，历史做些务，给解释掉，这些给解把他的，没给解把他的到是在我热些下来位，我给你下去了到给付了位，这不就给吧呀？美国不里了，那活动了，哇塞，下来的了，给付了位的。我个人给发吧的，不要给呀，这什么？我个人给呢，下边不给下来的了，不是去给发了的。干后头呢还给这吧，没事啦，什么节就了太下太密，家头上车，该做这些。说过是白带，不白干啥哇？这些古大了了，大户不把这个，我给呀，那给这生活的特别，五谷今天的吃个这。所以呢，古大，所以媳妇的，我铺个拉了个费手不把这个，我讲，把回来古大个如果的话，古大是，没钱不走的，
开始他们吃了的我是打发，西班牙个家是我是啥不，但是不加度做这好小事做。大户到了如果个节，他吃个没样，那个节饭个没图别，个亏了的时候个那他们其实他话。别人家法可能，该还好的，他在他们个不，他在他些个不，西摩个说，我拉住啦，我牵牛啦，就吃摩个说，好不好？别打呼，也是不知道。这些。一个 battery TV 兼效果了，贴 technology 就这个是未拍，一个各个负责人过来7万毛，给人呢都给你美国7万毛，但是 science 这个方面导致这把的。technology 是该吃给你多，怕不吃给你太多个，不就不是个，这个是，能吃这个吧，不给过给你喂，还过哈别，不咋妥善，他给不，TV 是我头给不知不知在，不咋个头了 television， 带来了，该这个图呢。vision ro ngulu ke vi sala ke che ka thunu je se mi hi ngulu ke vi so be television 是吧 mo theme ke pu pe te television pu mu di tv 是的这啦我个die va je tu de divi 是的 tv 是的啊是的给那个呢开始so media type putai, tere ugo di na bamo. Televiso, tere temi pa tese daro. Hanu ha hego di zeka promegoro. Diasa tosoro, ki uchoro temi bu rese de shi, so bo. Genyoro, ki uchoro macho we le vishi. Social acceptability. Hanya ha, na hoya. Mun TV 是不认识的，面对太不错。我个今年不到了，现在这个给米开始。我个买票呢，是不知道。后面我估摸到了，上面是。我跳脱个啥了位，但来说突破这个，那他咋不脱手了？不这不是，我查什么事？我说该分没心里跟着，对啦，不开个路我查我嘞，老虎别胡子的，我说我不写着，glossary 的时候呢不找我查什么来，说该分没心里头。我的对不鸟，好太美，过不我那到给你们讨个事子，啊，Ura Academy好里我的这些嘛，来了没？哎，好，第这片儿no来说了，这不是不对。杜甫呢，到了杜甫的话，也就是直接跑路不到，呢。这些我开这个搞不，我所讲过，这些fonds这些的一个这些你不给他不的还听见给你这发展个那个。
어, 제 레전노 pederüchü입니다. 텔레폰. 하이바들이 티에 라비서면 은혜토 오고 제레미 오고 그녀걸 부자 그때 폰 시다. 살아 테미세 그저수 프로젝트 부르면 코데시게 되라 시디 폰 시디 어제 코트누 자 컴퓨터는 투도시 이탈라피아 어제 코트 휴누는 가셔야 뭐 하하 하즈 레게와수서 개크때 이모 데레 미 세페크라토야 가자수 세로수 테메크 라고다야 시절라 디아하 하우하 히데 하이토 하우 세가 몸에 때베게 됐어도 싫어보 깨투미기누 하우하 바야 French me vasse French me die semodi English city newspaper kono more TV kono more 매체가 호고노 수 세대바로 라카이 니 뱅우 자 French me 라카로 프랑 니 뱅우 메나게도 vasse 아자카세 데레 크레가 사메고 사이언스 미 테크놀로지에 코토라처라 기우 시레케르 수능을 체계도라 하고 소칼 아자카가 심기 바냐파라 히데 속어서 카와 세모네 뒤에 이거 테크놀로지 너는 세세가 반하냐마라고 생각하 오그되는 뭐뭐 얘는 또 니로 토베비 세실래 대모로 김혜디 테미고 우크 디케바시수 태부디 세래 살아게 그러면 또 오고서는 뭐서 오고디 첩니 레세바호 바호 사이언스 미 테크놀로지 모바일 레캠해서 네 폰 저는 그래서 폰을 보면 돼요 모바일 시도 모바일에서 프로젝트 봐 하키리 저키리 루키리 깨후라 보고서리 왜 대처수는 깨보고 대처수는서 물레개비 셀레개비 하냐 수도 깨토는 보러 모바일 폰 시즘에서 내 폰으로 가르칠 때 모바일 이도 심해 내 보자 실례다 그래서 레디 이거 NHS 누 레서 기디 이거 보뇨 그래 가자스누디 차바가래로 레션 한시가 phân노하 보차보로 보토 보히 보조 메지도도 뭐야 호미에 오켈레비스리 하면 도서도 미크로보 속어서 투경우비에 에시다 줄어도 속어서 깨달아비에 오테미 바시로 보게메 비니로 속어서 깨달아비 깨프다 시도 뭐 깨프다 치계시기 미크로보에 속어비에 쉽게 배탈라도 뭐 배타 그저기 끼게미가 카프뇨메스 시러보 시레가 니모가 올라케메 비니모 오바페쇼라비가 하고 아페텔레 카타미지는 봐 자라 피드백 어디 니고 리우누 맞춰봐자라 리우누 맞춰봐자라 끼게미가 수 니고 기누 신서자라가 줘봐호 How have you research 첩보도시 실라조죠.
是啦，哦，我个给不个说个啊，好可能发财都没去事，但是哦，加一个就是这个面。我睇下那还个没有，啊，不给包 concept， 然后还来不对对，所以呢 get to part of writing， 所以呢 production， how part of production 呢 operation， 没 implementation， how part of how check 起来，不给我 check 起来那个，就是老伙子给，就是 feedback 是吧？如果列出ไปจะเจ็บหรือใช่แม้ซาสุฟที่เรียนรู้อุจจาระเสียว่าอยากจะเพี้ยนตัวเนี่ยเป็นยังฮัลโหลใช่อยู่หัวเขาเฮลโลได้จ้ะล่ะ如果就是把你位置明白的，这里灭火二分之我出把侬老夫的多一把是啦，如果天侬那次丢，还今侬不太拉吃力大多。我听他Ura Academy President， 如果missionary美国的不接受，不的可能还得给设定我那的给吃是那里罗，如果数接30多，一定有个的不的开始是啦。天那个每天个那个弄的不离么那没记得，但是有个不低给飞我里罗就后还直播，给那是的是弄那个不那个弄那个设计啥说就啥是里多，天 NHS 啦弄那是丢弄，如果那的 NHS 啦弄人家不别咋的你吧。是啦，就湖底就可以不弄，就湖北地下室的多，是来把多哎。天气的只能不太啦，就湖不太啦，吃到多么接的不太服 ，doctor 给你查呢，没服。如果Ura Academy的朋友呢，给头发不写的，给太些的不是多，没手写。如果太在来时呢，速度点用些，太在来时呢，如果米水不把的多啦，如果米水比较是低不？第二可以通过过来，听到我们会吃嘞，是修就积累的啦，把这自己，你就会不会你啥不来收，把这个付考听到别人弄就是属啥生有个不事实呀，这不特别 doctor 给你参与知识的。不地好啦，你我别介，他说给不，Ura Academy给他过，我个人给不他过。J'avais famille, moi, t'es le gars. T'es nous, que t'es bien, que peignon fait ce chez vous. Petit qui vit, petit qui me y a, que peignon fait toi, que c'est bien, on ce chat, que peignon fait c'est les gars. Ura Academy pour m'y dire pour ni les repreneurs quoi, pour des soja haussés dit, ma que chapeau que on ne go bien que ça, dit ma qui vit c'est par les que là, petit que le cœur que c'est ça. Que tes yeux bien Ura Academy que ta mère go pete pete chéawe. Tie Ura Academy refonyo go matocheno o que petamie. Bahuri que petava Dr. Kotole Keya Dr. Metsilutie Mor mo que petava vision les yetsu. Ugo uti uja kremo ti hasigo kremo zodi. Se vor ngo ze que zakeshla ugo pete pezie. Vorki to tigo nuri ugo hasim hale ke vi go redie sa ke ba sedi ugo petso shaya siro ke hupuri ke huche ke kriget go no umese upese ke shu no o che chdi se bevise ke sala ugo pete bezie pato cheu nie mi popo ke ze la chkriliwe utsu premier ke hupuri ba huri ke petago ngom hatoche hau rudi vor ke pekro ke shepete pezie
Kehou pori vor uni ke liye zomo na phake kari si ke hiesa lien he ke ze meramu pele bawe ke penyo fu jap pi bie ngo pete ze she ke liu chlie tian da ni go pete pe zie tila ngo Kehou hakinu potela chlie da do mu vi serobadi so duri lover Kehou pressure tian da ni go pe zie o mà bữa sau bữa sau cái nơi đó thì parts of speech đi rồi cái crew mới vào thấy khu cái đó là sao đại yêu vô cái hera là sao đại kia nó dễ ba sẽ chịu đi mà nó đó half the guardian nó hallelujah bookstone nó ba sẽ anh gami sẽ thấy yên nó đó apu azio ame anie adi cho cái haki ba bữa mà giờ đó cái crew này cái chale xí rồi